message up. One also Ediaba and pay and no. Good morning. Fine morning, Bracobra. Maybe I first saying. Only a bar Regina and a buedi achomota. Regima mean to and pay. And I pay. It didn't coupon the breed. What they are, why your mamma need in idea for any college for precious food in a yes, must say. And I pay me, mammy. My dear Dina, Mamma Cassandra, and they and I would that. And that's really so day. Me man and quatrain ye dear Cosso, or man and what dear time say, no time more, queer was being and Cosso my but I quite done in this one, and ye man, and put on my wouldn't be brave, and I'm so young for mammy and what then, and I'm a Sarah dear and Anna P. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Mini Hitman. Me pacho anyami blue skies anapi wapom to say. Pacho nyamia dom pacho na usue. Nyamia dom menso me hu ya papa. Ede radiasi magana fonye na brabo ni juma fonye na mo DLFM. Ede radiasi mamu brabo. Radio nkaye hwano pe na bibia nye fine. Amen. Amen. Yeah, that's papa. Henry Tekwemo Abuatin message. What you about and I pay. Also, good morning to you, Hitman, and your team. I thank God for a blissful day week and the gift of life bestowed upon us and the peace we have in Ghana. Have a great day. Henry Tekwemo Abuatin message. What you about? So, what then you can say? Say na watching so ako na asa edi ako kusie. Modern Yankopase wasumria yewo ewo Ghana. Henry Tekwemo Abuatin in Swaseda and pay. What you about? I don't know. Good morning. Hello, fine morning. Me pa chef saying. The from Ghana, me Pacific Town. Mami ti wana pay. Pacho, the radiasi say obo humban. Bia no pa. How much you do nanti quantity so that there is more to that has every mouth. Then I will hear the money, no. That's for my year. Give me money in year when you cry as you said, I could obo by root rate that. Bom by DLFM phone and the the Muye is my deep get say that they ought to move on them. Of one flag more and none for the bottom. Amen. Amen. Yeah, that's a papa pass one so what do message Eddie about joining you live on Facebook, live on YouTube. Oba now on share link no na of fufudo being so to me I will be and I chief for sebo appeared in the message about what's a kwabena marching. Me then yankopon se me da so tin kwam na fe moja edi me mofru sane chief or sebo appear. I said that what you about on the final caller na fe yemfasida yemfancy. Good morning. Good morning, Governor. Me ba chef frosting. I am from here, Enquiries, Casafi of Wadaka. Yeah, what mean to one and pay. I am from the Unyanko as a pass, Mikodai or Bomb by Noma at the Pambi Action. So, Miss Amsterdam as a Parmagana man, you know, Miss Amsterdam as Sibium, say, and then what be a year, Mamma, and say, Enquires, I mean, I'm passing a Miko John, I'm sure, Gabama, Miko, or Vinson Kavi. You will cry, you will be upon to Minka BBM, as I say, they see. Na yedi agudi mu nsam agopra so nsam edi aba Auntie Amelia edi free east to go on o se kwabena me da nyankopon se de otamfo hye ye wo plan ye plot ye o ma brabom no se twedi ampo nyankopon ageme eni mebusu nyina Auntie Amelia aseda wodi aba ene anope no na wodi asampa adwene pahene say Hitman, good morning. I thank God for my life and that of my family. Ebusu abraso yedi agudi mu nsam oba agopra so nsam all the latest around the world of sports and your debate. Bismarck Edu say is your presenter. Can't get us in Lumba in supernatural mineral water. A good yemusem aye crado she and a pay your bonnet she na fe ya sorry so sanse bre anyhow. Man bize matching. Mr. Hitman, good morning. Bibi Abokodi. Yes, and I told you said the Queens will qualify. Yes. Maganjo. Yes. Namkacho said chat na yeden. Ato. Chat na to papa is say and the Black Queens of Ghana are qualified. Yeah. And I see, sir, Black Queens almost lose Cameroon game, no, to avoid Nigeria. Possible. Possible. Per me checks kakra me, you know. Possible. Yeah. And I want to say before tournament, you know, so you're Malawi boy. Yes. And you share Malawi saying 3-2. And that's 3-2. Yes, you're 4-0. Yeah. Yes. Malawi nation and Nigeria 3-2. So that's something there. As a ujina so kapao. Me say, ya share Malawi
Now we artists be avoiding Nigeria no. Ono was Nigeria. Didn't chess tournament proper no be kugo no. I don't know so you share no. Send a friendly game. Friendly game say. Remember say coach na on fan the tactics. Masa. Any friendly game be ya. Hey, now what the chief for Sebo appear they send me sisi ya. I say. Ready more do. Sir. Or say Doris Boadu can replace Jordan Ayew. Hey. And now Doris Bogu ye. Na so Jordan o nya sa chance. Ono so bogu sa. Jordan e o nya bisa. O bogu sa. Doris gina black Jordan e say sa. Obey say sa. Doris WWE we dem ni chief nya adwin. Uni chief for Sebo appear na. But media men ya adwin papa. Doris for Jordan. Mr. Hitman Dabi. That boy Elijah who so born fifi Grace Central boy and boy bi ni. I was a FIFA on. I think so reforms was some you know. Moving forward for gender balance in Tino. I was some to me yes you bo football you bet me my mom you no be ababa be fremu na fe no gender equality no be bia aye kama. Basa look disrespectful there. Say what men can do women can do better. Hey. I don't person what can. No kwena maker chief was able appear messenger what and I support with him. I mean support with the chief who can pa. Me supporting here papa. Yeah, captain and blasters so they are qualify co World Cup. Qualify so she go see bia. Yeah, you no film for Doris Bodu. And no Doris, me and keep on information and not coaching about to stress on defenders, you know. And I want information about now here to say. Hey, no crana make a show no. Me say the Black Queens of Ghana. The best Malawi. And we'll head straight to the semi-finals. Yebeko semi-final. Me pa. Yebeko final. You do semi-finals I say you Brazil World Cup no. Yes. Yebeko. Inti ma onso ma mpa ebo munya den. And do ade ne Black Queens. Ada me city. Me say ma mpa ebo munya den. Okay. Na Black Queens into qualify for Brazil. Say nyame adom ne qualify for Brazil a. When ni be hu Brazil, wona so besi ho. Wate? Is that Hitman Akasan? Makasa. Me Judy. Beko na the commentary abesom adehia uti DLFM. Me Judy pa. No, it is possible some man no ombetumi the trophy ne dia ba. But Doris for Jordan, ya de na anka chief nka say offer for Jordan kran ken here. Offer for Jordan. Now no be anim say offer more than more was change Jordan na you. What are you talking about? Offer akọ na hu me Jimmy, na be adu be one season pa aka ni. Offer so can be one season akọ na hu me Jimmy. Go retirement. When the age of the captain of the Black Queens. 37. Portia. Still active. Now okay so fan call retirement. So far we football age free na say reja of betwem system. And I pay friends of offer. Messages on Monday ban and subject to chief for Sebo appear the Bayana and they start the doorbell. On so I didn't idea about or send a message papa. Doorbell messenger and they start the Ghana Free Zones Authority. On also I didn't idea about was this a Black Queens qualifier or Brazil konemuno or no so bebo afa who can be. Black Queens now Sunday there. Yeah. But no so kwasi dance the live commentary beba. Yes. Ghana versus Malawi. Can't catch us. No munim. Ha no mo ko bon tuka. Ye no mo kuma. Enti no se wo be ko Brazil a. Ejina kwasi dance so. Me catch you. Chief for Sebo apia sansa we aba. Wo se wono nso no se man qualify wo Brazil ko mu no. Yeah. Kim last. I don't pay the mental mesrewa. Yeah. Oh, ko emma into Black Queens man say mesrewa. Me first time I meet you kwani. Mesrewa. Brazil dey beba. Mr. Hitman. Me that's a program said. Obeko. What? Me Judy. And I can see from you new master and I can see from you another one is what best see Brakofi the Don Chrome Pub. On this one also best support you. So Black Queens no qualify for World Cup now. Also wa country no ono so befa who can be Lumba supernatural na what am penny for so has a message na just say Brazil no kwa na obekọ bi papa na sa obekọ no gina wan kasa so ana fe exam so gina Black Queens so ever ready and video nsuo mo awia mo ozua rowo wuti bi oti nsuo mo awia mo me gina they can say Black Queens baby it's understand so chia papa me so okay so chief for Sebo appear say man be say we are for you messenger chief
edi aba no Oh, wow. nto so obeboa papa TV so pon show ni so a ma ne nte won kan yie esan se chief se na ye fiada e fiada so ye boja ye man be say ubre ni abu mo sem chief day for you too he day for you too ubre ni man be say yanko right abusiano pa me mo ache me mo akwa ba kwa nsonko so kramra dia 106 don na mega esuamra so agudi mu nsem papa na yade sumo dwumadi kese so when you ade kan se ni da sumo bia dwumadi asusua wo take god for a me site magasa no pe no wonu so timi di dwumadi ni chiam die hensori ma ba bibia mo di te dwumadi no na se bibia nso akwanka no papa twani show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say image audio video audio empokra and we asin audio nyina no pe no yare sumo dwumadi kese so no nsa enso timi atoso we no enso image audio ni nyina no mic so coach adama wadi nyina so egu social media platforms audio so na so nso timi atodwumadi so mic so coach akroya and ebu producer no pe no ona se watimi akuche nsem na gu ankata so besma gadu se man bi se mema sem na nsa so entodwumadi enso na bibia no enso entodi na bibia so enkonka no pe no asida PSA enkomo opani a friends Mr. Philip Abuaje and Ekopia Feels Good brand dia opani when so tibra kesa ono so etimi eta no ano pe no manyana ntia so no so bia ni radio setter ono so mani tejo fantastic good morning pa ana enkomo opani kesa friends po no me pacho Mr. Philip Abuaje eno dia opani ni si form na se bibia damu ye comment no na se unya samuel support na empempia no so timi jinja na jino no ana no so timi agon ade kese pa ewo dwumadi ensu bibia nso konka no pani enchia no na bibia konka yen sha se fly number dia 106 na gofon cross amana ne nkomo no latest exclusive ni ya no jamfongo no ponsa nso to dwumadi enso na bibia konka enra ewo molera stadium ho and the Black Queens of Ghana enso ni weno enso the Ladies Eagles of Mali enso the Windams when their final round of game enso they cancer group stages match in group D na after 90 minutes no na se Black Queens asebako ama my friends Mali enso timi asebako bekai e 40 when enso 45 plus 3 minutes into 40 feet plus 3 minutes no and Baba friends Evelyn Badu enso timi share first go the Black Queens of Ghana Baba your friends Kadidiato me pato Diabate enso nya equalizer no enso the Ladies Eagles of Malia game no enso and woman no hano peno ye the sun come no enso to anonymous second game no enso to brown minor your friends Cabo Verde enso ne Cameroon doing them so after 90 minutes game no enso timi and woman no peno ye the sun come no to judgment so na bibia enso timi akwa Ghana Black Queens game and no many Malibu no after 90 minutes and 24 enso timi Black Queens omo captain ababa friends Porsche Abuache say ne one na women of the match and ye pe mano game to jona ye pe the money so kon campa e ya sababa na no peno Mike so coach and so timi na two screens ne so ye di san come on enso de man no peno bibia da me no ka say the Black Queen enso timi qualify nyame aduma sante o te say me God for a message man so e din come say ne Malawi and ye question me no so come akene and so timi fi na quarter finals no say 18 team na ya say to nim say ne me pacho Morocco be share South Africa come on be share Nigeria fe no ubenya my friends Cote d'Ivoire am see no my friends Algeria airport afa Malawi answer no minor your friends Ghana we see matches nyame aduma Saturday quarter finals no and so ye shout ye free and so come ake free ba no pe no ye din nya so asum dwumade so na bibia and so timi akonka yemfi Women's African Cup of Nations nim afa yemfi ani so ncham sanfofro me no ka say the reporter men saka every one my friends Colombia and say unima brand friends Andre Esto when Estupinan one no na wadi juma enso etima club your friend is when Deportivo Basto na last season a brand energy groking ade kan say top scorer enso Colombian league ni na unim say and during that time me patro Deportivo Pasto enso be share club friends pono me patro when enso so your club your friends millionarios unim say ya brand energy Deportivo Pasto adjoining millionarios now unim say after that brand so last season oji groking no na say enro I was for enso etimi present golden boot no so etimi de ma brand no come Andre Estupi enso Estupinan. Now, during that time, I say, Gokin Cancer Award presentation, and so to John Madika catches a last season. Now, what Johnny Club and friends said Deportivo Pasto,
enra okwaje award no na say wo she we no millionaires for omu just na panifo say that be last season wo shem ade kan say Deportivo Paso Jesse sa club na utimi tituma no enso de mama wo ji go kinte mu benya sempa to betimi asho mu Jesse no enso timi aguzo na masa ene wo fi sa club nim woni ade ko wo new club woni sa timwe ena ebesi aka wo be shi omo ho na say wo so timi ababo maten enso de ma new club na ya se o Jesse na sa no so nkoma akra no etotwa enso Colombia Liga no pede san koma no enso atu dwuma de suna bibia enso timi kwankana eno ajanto monte enso etimi complete ni medical so Roma Madrid medical culture sa brand me no ka said we free I'll be lives enso Johnny club e fence mount danra a brand enso timi complete ni medical sa ano pede e betimi confirm say ne a brand enso e player de Real Madrid team no ye den command do na so tu dwuma de suna bibia enso timi kwankana Michael so coach mu team no o manya like you openi e friends Andre Better na say minim babia wono so wadini nkoma go fine and now reporter me seka and it's Vinicius Junior watimi extending the contract enso e dia Real Madrid team no weno ayade kan say 6 years contract extension and now Vini Junior so no atimi renew our Madrid team ni man openo yede san koma nyina no to the reporter mete and it's no penny no wo demanded 30 million euros every year bia and tell me things Madrid during that time na so me ma brante no me patro 22 million euros reporter me seka no pay and say Vini Junior say Madrid funds so me man 24 million euros every year bia and I fem pon bonuses out to and I'm subi na brante so Japan and they wadin clients ade kan se pono me patro ne say senkratasia on so etimi renew contract on pay san come no and so to dwuma de so na bibia and so etimi ko kana after say Vini Junior and so etimi renew contract ne on so take ko ade kan se Instagram and so and what was 8 years at Bernabeu are so short 6 more years and forever and Vini Junior after say on so timi renew contract no and all this sound come so to jalo pedi ni no and so to dwuma de so na bibia and so etimi ko kana masa wadrugo na deskas kante wo pe abrante ba ko e kro de John Pass abrante Michael fane to suma me na ye ni no komo abrante du on en nan sentiment bedi komo say wa Johnny Madrid de wi anesa and pe reporter mete and say wa catch Madrid for no say wa ye so ntimi ntwane Real Madrid team no say wa ko Barca ha na masa won ade kan say referee kase we en so da Barca ni Madrid in time na say ko ban say Madrid team no en so nya na say na wantimi ansane ma Barca anapo Madrid kra na say team meet say Barca na be ko and a reporter meeting say Rodrigo na Descas Kante wa fro pani a friend say Florentino Perez and wa panacho wa se on fancha no esan say na wa hwe Barca project woman so eya hunbenya say ne ono so betimi overlook Madrid team no na say wa Johnny club a friend say Barca and tell meeting say Barca the 60 million euros and I say woman dey come club I friend say Man City and Rodrigo na Descas Kante there no in the coming days betimi ka say ne ono so betimi Johnny club a friend say Barca unim say wono so ejina nsem bebre so and they wo choose Barca over Real Madrid say ne yenkama Madrid fan tiase was a Barca style of play no etimi siuti on Rodrigo na Descas Kante sanso ne won so consider penina your friend say you say Mario Pep Guardiola ne where former manager Adama Barca team no onu kran so former manager and so the club friend say Man City obeka say ne abrante friend say Rodrigo na Descas Kante onu so aje Ballon d'Or no na so penina friend say you say Pep Mario Guardiola on say wotimi coach no and I say nam so bi na ne onu so timi chuchu club friend say Barca over club friend say Madonna Peno ye dey san komanyina no tu ja no se nka emo biantia say ene ye betimi aka and I say was ye nka mo biantia say a relationship between Barca players and almost so teach mama club no and nam so bi na no so chuchu Barca over club friend say Madonna Peno ye dey san komanyina no tu ja no Anthony Gordon after say was any contract and say dem Barca no and no ye hu Branton say won so touch it down and was Italia Sportiva me patro don so timi e ne first train on Peno ye dey san komanyina tu ja jumede so na bibia and so timi ko and no bekai somebody command so choose open your friend say Deco or Sporting director the club friend say Barca no won so e come Madrid win say Deco chese wan kobio Deco maza empanifo adwuma mo ya Julian Alvarez de no adwuma mo ye wa kire de masa chenkure unim se Deco wan komadu ni bi ntiamete ene se onu su kwahia Julian Alvarez team no eno so entaraje ni bi anso ba bi ente no enso nkoma kafi oba no pedi nyina no enso tu dwadwuma de so na bibia enso timi akonka na ntiamete anopai ene se Julian Alvarez nyame aduma Monday
one nso ebetimi ehye opani afen se Diego Simeone when manager Edema Atletico Madrid team no na se wetimi aka chen se omunja no na ne one nso nko wase ne priority and I say ni fair and ni destination one nso wo choose ya club afen se Barca enti reporter no pamenseka and se branch afen se Julian Alvarez oni di njuma nsuma club je friends Atletico Madrid no nyame aduma mande okohia Atletico Madrid penfo na wodi atoma nim se na hubenya some so betimi so agode nim na ne ono so etimi akopia mo Barca no pero yede san komanya no to judgment de na bibia enso etimi akwanka na Barca force no pe yenkam mo biantia se ne omo so ebetimi akopi Real Madrid style of adia omo so empempi no mutimi tom academy players no and they wo pep team omo so academy boys no empempi omo rise to the top wuntimi enka enyi club and asempo adia cancel la Masia Barca omo academy no enso enfrim what ya say ene yentia metin say omo say akoba nsa omo promote omo academy player bia enso ba senior team no a uba ya one season nene yadu ko ade cancel loan na sepo no ya ton na ya ton dia empempi ba kai na sempempi no unim se Madrid team ne se akoba nsa omo tom academy player uben some the buyback clause option na shame enti na obrante bi se Nico pass and Como obeko onko ya twina boaso anesa ene isako ade cancel strategy no na Barca pani for se ne omsu betimi akopena ne going for omsu betimi ayuso no so reporter and opemense kedinya no enso tu judgment de na bibia enso etimi akwanka na Jose Mourinho Real Madrid manager na nsente mo touch it down was started training with the boys and tell me things that Jose Mourinho say I'm few players no bet me I guarantee am say ade can say starting lineup and now penny bit is Thibaut Marcourt to a goalkeeper and the club offense Real Madrid so no e kwan bia so e fit nko dia Thibaut Courtois our best start game no Sancho na Federico Valverde ono so e fit kwan bia so Mpepe ono so bet start game Abrantia je fence Jude Victor Bellingham ono so bet me start Jude Victor Bellingham so no enso de etime pie Mourinho list ne so ano Pedersen komano e tuja unya Brante bi se Vinicius Junior Marino si yanka se ene isa Brante no se bibia hano na se onyi njina se won ne widi anso bibia ni ne wona mso ndodo ne dia Vini Junior so betimi akomande starting line up na maklaba je friends Romero Sancho na player je friends Kylian Mbappe Lotten ana fe unya makuku era raskuku nkuku emranti ade kan sempo ne mepa twensewe ana Jose Mourinho se no pen kamo biantia se ekoba nse Madrid ebo game bia na players we enye injury party omo ana onso betimi akazi di asene omusu betime nya starting lineup anopeno yede san komanyina no atu judgment de na bibia enso etime konka reporter men se kan opai efi Madrid team nim ene se omo squad list no eyefu enti se akoba nse Madrid ebetimi aye new signing dia hu benya se ne omso betimi offload players ni bi ombetimi apamu bi ana sepo no ombetimi atom bi ana so enkomo a eno so fi oba no pedi nya no enso atu judgment de na bibia enso etimi akonka na Christian Noga enso join Everton when from Arsenal to Everton and Tiamete and say Everton for £7 million enti Christian Noga ono so etimi join Everton pero yede san komanya no atu jananim so pania je fence Jalsa when enso Matias ono so etimi akofa Newcastle United team no say on the manager proud to ade can say 2026-2027 season openi when on so betimi agina dugout ni enso etimi coach club je fence Newcastle United openo yede san komanya no etu jana Manchester United enso so etimi akofa Colombia omo small boy we under 7 ono say 18-year-old boy Abrante fence Christian Oresco omo so etimi afanity United team no enso etimi akabrante fence Christian Oresco no dini juma enso de ma club fence fa we no eye Fortaleza enso e Colombia mani man opene san komano enso etu judgment de na bibia enso etimi akonka na kopiem e Uruguay mani ma ano pentia metin say yawo abofra bi na we dey revelation e chekure akwada na yawo no unim say nyam yawo ka say 2014 FIFA World Cup etojo e wo Brazil na eya ma ye friends say Germany any Argentina and a cofa na be kai say famous goal Abrante friends say Mauro goes a free bench and so be say Argentina man ama nam so Germany man so je World Cup no eno say ya buki side na 20 Mauro goes ya dinidi to Sansuwa and 2026 ya FIFA World Cup USA Canada Mexico
enso so final na Argentina versus Spain obeka brand friends Ferran Torres and a team make difference the only goal no so enya was famous guy can say final game ni no and I'm shooting on my friends Spain enso eji World Cup no me pacho kopia mo Uruguay man mu dia yawo akwada kitua bia brand pa won baby boy na yawo no na ntiamete and say yayi Mario Gose edin Gose no and yede akoso Ferran ne so enti akwada ne ya friend Gose Ferran ni nyina nse opani ne se owogide se ne ba ni nyina obebobo na obebobo nso na se Uruguay ekobo World Cup final brand na na sa kwada no na obetimi ashe wini go nso da ma Uruguay nti wei enso so eye gidi awofo no nso wane omo nso etimi anam so ato omo dina brand no ana sa kwada na yawo no yase friend Gose Ferran and so report ado pemense kadinya no enso tuja jumade na bibia enso etimi konka no baba friends Ifa Olit me no ka said we touch down Manchester nay Manchester United omo ma team no one na say omo so timi ade adwuma na man after say ababa we enso etimi touch down ko fasa adwuma no one so dinkuma akra yentia Ifa Olit ne nkoma odi after say wo nya Manchester United women's team no. Yeah, I think it's not a secret that it's one of the best clubs in the world. As I say, everyone will dream to be here, and I feel so lucky to have this opportunity. How would you describe your playing philosophy? Attacking football, so brave, trying to create as much opportunities to score as possible, and be ready in case that we lose the ball, but always with the mindset to attack. I know they will enjoy watching us playing. And yeah, I hope that they keep supporting the team, the players, the staff, everyone, because big things are gonna happen. Henti we ya baba friends Ifa Olit after say yatimi ade Manchester United women's team no so amana no komo wonu so edi e touch it down ade san komo no enso so medical catch say no abranti ye friends say yan demande so no enso timi complete ade cancer ni medical of Ramadan no and say unveiling no so etimi ba 7-year contract and yan demande so no timi ajepene asane of Ramadan after say what you asane no video we yana is Madrid and said about Monte Johnny show no live on Facebook capital D capital 106.9 Yan Diamante ni onveli ebinye. I'm in this bitch. Yeah. Was on the outside looking in this bitch, but now I'm in this bitch. Yeah. 6.9. Henti ubansa Yan Diamante. DLFM. Wo be kai say at some point in time no wo ka say wo so no na say Manchester United just yana nei wo di ni birthday ya toma no na chese woni ska wo kokko print edin egu eche na wono afa makana wo draw Cristiano Ronaldo CR7 number 7 just no enso gu eche nti wo join show na be say yes ya the little boy bi one baby boy kama bi na ya pe Manchester United just ni bi enso etimi ase na fe Yan Diamante so wo born Madrid top and down masa wo miam bruta branta no bibia didam ana say wono so etimi aba de Kansas Stadium ano pero ya de san koma nyina no to jantu ban say stadium screen so na ya tro believe na say no enso so eyan koma kefu aba no pedi nya no enso to judgment de so na bibia enso etimi konka na ube kaze na nsente mabedi koma enso say Jordan Football Federation no enso akachira openi friends Yan Infantino so omo supporting say going forward wobeto aso na say wetimi aye FIFA president enra anasa no paya Jordan for so the official communique na ba monten unim say ade kan say ponome pa FIFA Arab Cup eno so toja e Qatar last year December Jordan energy na zenko for omunya musica winning prize na say prize money na omo sanka na say de ya come here say wo criticize openi friends Yan Infantino pe e bia odu bia no obetua o o say Jordan for no criticize openi na je friends Yan Infantino na no promise nka say it can reflect a clone alert na anti Jordan enso say omo sanka FIFA Arab Cup omo so enso etimi kwaji o Qatar last year December enso prize money no sanka no pe no ye de san komanya no etuja na proud to World Cup no obeka say FIFA so den komo ba say koban say player bia
enso so ekopra e World Cup na se na se eno so otimi asailade na se pono otimi kotra nche medodo na wantimi anya kwanya kobo aman anam se pono season ni chance na wantimi antijuma enso ma na club ene ade kan se ni weekly wage no FIFA enso ebetimi atua bi reporter mete ene sa brand fence Manuel Ogate wono eko World Cup ni bi Uruguay ana wokodi juma be kan sa brand reporter me se kan no pai ene se 150,000 pounds every week be a Manchester United team no enso etimi tuama Manuel Ogate no FIFA enso betimi akova 80% enti ano nso enhyehyɛ ya FIFA enso di ba monten no proud to say World Cup enso to Jamaica Canada ni meya we no US no enso na se FIFA nso etimi adi ni bossa so no pede san koma no etuja na kopiem e Peru man ni mu dia club friends Deportivo we no Deportivo Municipal one kid sponsors nkwa 1000 enti Michael yes enti just in that screen so enye design no sponsorship nkwa na say ya timi print omo enso gu just in 1000 kid sponsors masa Deportivo Municipal na say ade kan say sponsors ebu omo so ansa we no empanifo so omo timi age sponsorship wenyi na esan say e kan na mri team we unim say team no so timi akọ relegation omo enso kobo lower tier ukopiem o Peru mani dia ana pede san komanya no enso tuja na after that Brantia je friends Rodrigo Nadeska Skente enso be Johnny Club friends Barca no Man City say omo penny replacement and Tiametin say Brantia friends Enzo Fernandez onu so see Academy Chelsea team no and so we perfect replacement enso dem enso Brantia friends Rodrigo Nadeska Skente and so latest no pero mense kadinya no enso so mujuma de sina bibia enso team akwanka no nim say Barca preseason no mo kwa anasa omo kwa no na community my friends Tangier ana bebo onim say Tangier Morocco and Tiametin say Barca say ne omo so etimi akanse sa game na community Tangier bebo ni nyina say ne obeka say na sentiment bebe din komo enso say Morocco for no enso ye niam hu bi enso minor ya na say Corona bia na friends say Ceuta and also so enam so bi ana Barca say no pai yen kamo bia ntia say omo friendly game na community Tangier so bebo no omo etimi akanse we no omo say ade akanse po no me patro safety precaution and na enso omo so take into order ya de san komo nyina no enso tuja na James Trafford enso so artiste ene wa Johnny Club je friends Leeds United no pede san komo no enso tuja nti James Trafford from Man City to Leeds no here we go Dantela and pede san komo nyina no enso tuja jumade sina bibia enso timi akwanka no se de mu aden e de ma open your friends Gianni Infantino kamia so bia yinimu ewiase afana nyina obia enso yi open your friends Gianni Infantino mo reporter meeting se kopia so England omo afene enso so etimi vote against opania je friends Gianni Infantino when next year when say election it told when say FIFA presidential election omo na friends England omo say come opania one thing why say omo so ntimi ntuma no and so later some second no pede san koma no enso tuja na unim say ukopiem so our South Korea manimu a oba Ghana mpempi no ye demand for the can say accountability no South Korea manim so mo demand accountability me no ka say enra ukopiem South Korea mo football federation na so ya na say police for asra for pa ana abodo mpem so ekopio ni nyina say de omo say ade can say food South Korea ade can say pono me patro football federation no omo ya accountability akwanya enam so bia mo ko form former coach opania je friends Hoi Min Bo enti anonso latest ano pemense kadi nyina no enso atuja on this way tamana ne nkomo ebobo nyina no yemfansi na fe yensi from na yemfa fisa mo nkomo no entuja nti yenda Lumba nsupasi yesi from yeba efisa mo nkomo dia kam nyina no yede besomo DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, abusuano pay agusuasi kwanya so kan katasi Lumba nsupa medical cultures abrono brand we are trying say dia na say Lumba nsupa nko ana etimi ekwem ano pay omaso enkonkos fly number dia 1069 enkofo ma so amana ne nkoma na de ni nyina ensu so etimi abegu afa edusu no yemfa fisa mo nkoma no kakran so na fe yempagya mu ensu ewo dwumade ensu na yenya panikase ba ko a manso we no eye gidia na mo nei ukopiem oboase Ashanti Gold Sporting Club amo supporters ni PRO ono na ese woda no yenya no amano so yenkwa na fe yene no ending komo akra emfa Ashanti Gold Sporting Club. Hello, good morning. Good morning. Jide na mo bibia boko de na me ada ma mo mpai bonsi oboase nso bibia e boko ho de oh bibia de da kwem
Ano yenya ntia se anopai mu be handling over bi boy nchemu kakra na afei yeni aboa se Ashanti Gold nkomo boy nchemu handling over no etisen menua medase mame ntia wetiefo ne wahwefo nyina na afei Ashanti Gold Sporting Club me ka Ashanti Gold Sporting Club eye team a Ghana Football Association Ediban atone so ono ne supporters na me chia o na fe machia FC Ashanti Gold 04 team a anonso waba emprempren abeste wo eye Ghana Football Association wo na machia o so supporters FC Ashanti Gold supporters na ya catch o se omon konkuden na yesu ye dey supporter ta omochi se dem e obetimi deliver Ghana football na oboase ni adanse etimi afa ne ntoma pa efra minia ti sa de o kan se nde ye beba kumase na ba ye ba ni nyina ne ye aseda na ye de bre yewura Dr. Kwaku Frempong ya Ashanti Gold Sporting Club supporters ene ye de aseda ebema yewura Dr. Kwaku Frempong ni nyina ne se team ne kwa hiye mu no obi we ka se enam ne so na ma team no akọ bebisa ama ende ye bo Ashanti Gold Sporting Club din e Ghana football ma ye hu ni ba bia no na da ye beda na se nyina ne se ye nyina ye nim se Anglo Gold Ashanti e di team ne ma no odi team ne ma no so no team no akwakodi nsenseme kakra ama ye nyina se di eni mu no na ansa na Ghana Football Association ebeji watu no aji se we innocent and then ye nyina nim se Ghana Football Association so depend to champions so chese ontimi nye football bio na se di Asgo supporters ye bre se ye pese Asgo da wa bobra wa Ghana football mu cyber back to GF activities mu no na o se Dr. Kwaku Frempong atwene ho free team nim na team na de ne ho se de be ya Ghana Football Association ebetie so frɛ na o moyi ba ne fia so na eno na ye da sorry ya Dr. Kwaku Frempong atwene ho free team nim eyi ne se free team na sia eno ka sei Dr. Kwaku Frempong ni Ashanti Gold bobo ko ni ni chaka bia pim nti ne wo se Asgo supporters ye be da na so nti ba ye ba na ya sida ene de be Dr. Kwaku Frempong nti woti ya sanity eti sesi Ashanti Gold division be na mo sesi a club na guso ho because Ghana for the dodo na camp say club na gu sesi guso ho division be na mo bo aminia division be na o pese hu ne se team no sesi e da band mu team e wo efefo botom de yenim division e be ko already no yenyina yenim se Ghana Football Association de tabo 2 years no de ko division 2 nanso yambo because na team ninya obi e bekuta no because nipa na team ni kuta ni dem ono so oband inti minia ye tani say ye dia ni say see team no dia ban ni sem no innocent inti ye beda be so na efi na kase wo yi band no nemu any division bi odi e beko bia no ya ye ready inti team ni ye meka say empempe na chef fobutum Gideon Amo emreni ti yemfonsi Saturday ye bejimre na afi ya David Dipe o Ashanti Gold insensem ni why yo nti de America nyina na se be chatwa ni se e be stre media for Ashanti Gold Sporting Club obobla e third force o Ghana Premier League ye we ye bi na sramu yemfa ye wa wuntumi de anya example se wuntumi se bi o tafrate manu susumra se empo ye bone kura na eye Ghana mlanu ni di se onu anko na anfa MPP party no anka ho nti se yewa Dr. Kwaku Frempong na aye boni a Ashanti Gold Sporting Club team no enye boni nti se Ghana Football Association se enda na se finda ko ye omo be congress dia omo factor in as good no munyi ban ni as good so ne America Ghana Football Association activities ni na ho bi beda wase na nim se ebe yenso Jati Gideon Amo anopa yera say ye fro so ji aso ne di nkomo nti Gideon Amo na anopa yete ne nka no Ashanti Gold
Sporting Club supporters no PR na no pay no edin komo na command yan kedos na mum emre no so papa Mr. Hitman ya trans Godfather coffee break is over nti e was say ye dey agudemu nsem ni sinafe newspaper review na discussion segment in so abuafo and so e dey be so asida PS en command Lumba super say abrano brand do mutimi eta ye china ye timi dey agudemu nsem ba Michael so coacher e producer on detail no project show no Facebook ni YouTube ne so a wono na o man sa so images ni na so me dey the best market do say ubetimi aframe man bi say nti Mr. Hitman from a night to Monday there fasting kwa yo meboa and support ne there miss everything so the ne there by on the empire was statue Brazil here we come and the Black Queens munnim na mun hey kakromu a ka poto me na makoko shiom me na make sure kim last bompae ajana utumi ampa besma gadu sana pe me da Saudi agudie mu nsama go pramaso nsama bedan this year what's your deal 106.9 21 minutes after 7 a.m. here this is Anidaso Wɔhɔ Obia Sio epa yekwe I'll be
7:29 is the time. And it's time for the newspaper review segments on the show. And I've been crying in our fear. And I fear that. And Shraba Kwadio Samibiana pay what I said. I saw him myself this morning. And I'll pay. What are joining you live on Facebook, live on YouTube by share link now. Madama. Na for fufuro bin so entumi hwebie na no pay. Ara pay Shraba Kwadio Samibi atena senkoso hema atena se yedi ko wakrata emoboso no yede ba na pa ma menkan fu Lumba supernatural mineral water farm adwumade bi awodie na wotwe awie ya ponto bi awoto program bi awoye no adofo ba na fe wasevu nsu a make sure say wo seven Lumba in supernatural mineral water and then the latest mineral water and they will be a edi ho dance here you was sachet and you want a bottle the ma won sanka Lumba in supernatural mineral water be from 24 0555 274757 na fi wonsa enka Lumba in supernatural mineral water be Yereko newspaper review no more Nishiraba kojo samibi no din semereko swaba ufie Morning light yeba mafu money headlines no about my mind politics sports ni entertainment and so kojo samibi be my what ya feel newspaper review on DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ ma Obia ya kano pray every morning time from Ghana to the world yeah din sambrewu breaking stories here in Fantuho sharp analysis the kasapa binso wake up Ghana time to know kojo samibi newspaper review every morning DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ ma Obia tune in every morning don't be late so DLFM yeah wo ma newspaper review Winchiraba kojo samibi newspaper review segment with Shraba Kwadio Samibi adape woni nkoswa hema tena se Kwadio good morning. Yeah, good morning, Brakobra. And anope wa promo it is saying me adom besa ya adom adamente no bibia yeboko ye de nyankopon ase nkoswa hema ma chi o ye ra na bibia boko de nyankopon adom oboko yo mate ye da se papa ene e fiada no pa Kwadio ne nkoswa hema ye de nyankopon ase na fe mu nchetifo na mumfa ko rakata abadwama so na no pe no mumfa be na adehia wotie DL 106.9 Kwadio maminti we Brakobra no pe ye nda nyankopon ase woda na de pachewa na afina na wadi no ye da se ufuo ye ka ye pono tu mu kan ye ne guso nanso ye hunum ne yaso kwan ne de na bambofo ni ho a ye nyankopon ada ma ka ye ntumi antom enti ne nyankopon ehu ye mobo na ye adwuma so no kun bi ye papa bi ye tene sena foforo na wa hu ye mobo ma no pe nso ye so de ye moja edi emu afurisane a de kan nyina so batam pe de na se ye kanfo no e wo hwe support ya hwe ye enso na ye nche na tiefo nyina na o mo asese de biada wono mkoso aka ye ho ahye nkafo ene mu amokọ mu nyuma so ahodo ano pe mutie ne mpa bo nyina ne se one nyankopon a uhyira abo antete akura kwan na homa no ehura mu no onkoso amfa na basare nto bi aso onfie nyina nkwa so medwe mo ye ho ban no sande bedu animra ahotiefo nyina beje so ne nyina aka se amen as amen nkoso anka bi amino okay so Kwadio no pay me dem san krata ni nyina aye krada and then ye di nkomo ofie ha no helicopter konhia esi ye nra na ye di official da no enra ho nkomo ho na enra so the new patriotic party NPP amanyoko no aye demonstration sure almost democracy under attack Musam de bibrena ho nkomo pi na egu apon so nko nkata ho don den sam nam enra so mete na ya janto ansonka so tene nka na dwo no oh yeah enra mete ne nka so bubu ma enra na MPP amanyoko no Alexander Afenyo Michael no nyamfo submit petition no
o kan sembi se enyebu se abanya okitatumi a wosomo man na amanyuko kese ba konde nkrata ekoma wonom so omonye omohaw ni a na omampeni ni ho na chief of staff ni ho no ma na omatu nipa ba kope se presidential staffer ye ma medwan to so no nko na enkoje sa krata na yese amanyuko no ndc amanyuko no Ghana mampeni ni ompeni famfa bu ama wonom that's what happened enti ma say nsem na okeka sa no se ono nko abihia wonom sa na nyebu no dodo na hu ni say is an offense se sebe bakufo beje eno petition na eno no nsehwe enti omu kirim se sebe abo na no ware kro mfa ntwesu enti endo ande utumi se me wofa se jantoa ekọ no ho pa ando na tin se no otiasem pa ndo kasa pa wofa se ye obi na no wadwa pa bufu pa because o kirim anu fie na kwani mu na kwan ofa so a se wode ono na beje petition ne de na yese nkomo de o ma de be sign no na kire se onu huni say mframa asem ntwaye obenden amanyofo den say o ma mo ho o man kasa baba we mo no kure wo ni say say sa no munyina subate the same ad cross Ghana wo a wonim na wonim MPP NDC yenkesentie we yimu we yanim tia no yo musuban nyina no ye kase twetwetwam voices aba wo be wura be hokra tie nya wo life ma wo mo no nya de o betumi asesa sa no mbe okay na ze honso nkomo no no honso nkomo no en na so ye mbo Black Queens fo aba so oh yeah omutumi qualify they qualified but the problem ba ko ne say what problem me what problem kakra about yen first half no I mean we had a lot of opportunities and I say it me share more than one goal obeka there was a chance bia a car be 4-5 minutes na ye bought 9 minutes extra time and I was watching the game and there was a chance bia na esenka there's one lady who job board no man cause Ashantero and one lady no she 8 Gs ni one uncle to no bo asese no no wa force wa ball na bo ashiki pensem e wana me hu se ball no ombeteka no na luck ni nya ye kra se o man hye nti omone ye Enquires a later part no mo no first half a later part no bo na Ghana for no bo na efe je se bo no mo boy na e mnante de kura me hu the last time kura wonu putu search passes together na efe papa na park no bia bo ne nsem nti o maya de but womo weke womo lapses no kakra wo mo du amifana ted ho na mo delivery no shooting ho no aya na adwuma ho aya na ho pepere bam nti mo to mbo ase and entrance wo hwe free kicker me wofa se formally fo ebo ya me wofa hyehante ade na tikotiri hu na yi si na pampa mi kwaji hye no next time so ye hu adwuma akra ball na ba na se ba wo hwe na ntumi hede a but at the time I no mo ball mo free kick no na 10 against 11 na your captain no Efrimo and say nya nti na mo no ba se kade a captain ni gina ka ye be position ye wunye so ode me ba say ye den krasro musi wo no nti wo no mu na ko ball ba ko atiko ye ko hye nti se nka captain no wo hono ma enka Chantel enko gina honom enko ko defend chama no kra no ode ye mfa ne say ono kra na wo kra na ebia bebo na tiko nti the best way ni say captain Porsche Aboachi ne defender Chantel nye defender board yen se mfa ho ye ni striker se kra free kick aba ma ko gina ho asida the captain alan mu nyina ko defend world cup ye hu on so many occasions abon se Haaland wakwa gina akiri ho na obunua nti ball ne de mfa ho se obi ye defender na so o strike e ba ne say free kick ba na be sha na otumi ko defend ye de memo mo ho oden e na ye se adwuma nti me de omo contact omo ho omo qualify e wo free kick ho ne de ba wo he na ntumi emfa ho nje a twen ho memese nko na keeper na anche because ball na keeper na be chi no yes but deflection we be e ko fire no so no ye hu hwie nya den ye but all the same nyamo ma ba so ade a mema na ntumi anya no e na mo busu a wo na me ma kwese Malawi team na me nhyɛ den nim me nhyɛ den steady wo mo ka ye mema de anka e be ka se ka Malawi de omunyo bia ba se na anka ye problem but ma no eye and a pen me catch up Bismarck say on the 26th of July Black Queens any Malawi ball friendly match a pre-tournament friendly and you show me 4 you show me 4 no o Malawi ni de isi an say football na sesa ade ba kono nti obia esua ba obia so hunu bo ana amanfo a wo maman no ma omani kɔ omagudie mu nsɛm ho no dise no mo sesa obia ntimi amma kapobe de kwan anase keve de fo kwan sɛ mo kɔ akɔ poli ni surprises bi e wo wake up na se a e kwaje tam amanfo ho nti no ye mo mpa sɛ o mbɛyire mo ho
True sample pension on bait or Moa, Kumo, or margin so with you, just walk over Tim Bintini and corporate. A bassa beji and some. Okay. Na time no the boy saying Kibisi Monday. Oh, Kibisi Monday, but I am a yapa, says Quisiada. This is Monday. Some match near 5. And you're 5, 8, I think. And 8 and 8. Because I'm checking a 5. Take a 5 for a kissy Monday. Oh no, dear Hono, I am a hamper. I could say 5. My own dear patch, no. But 65. It's Monday. Can me 5. Nanka offer. Me bed Juma, me pon 12 for Nanka long weekend. Oh, back with Sunday, say dear. Even the minute can be what you see. Bomb next time. For the Bompire, almost share against Malaria. Semi final and the best football me pay. William Colin, my Quajica upon Okrana. One here on mano, your best hand or mocha. Omojica upon Poo. Sike woman croming bindi. Now, my boy won't be opening with your 42 from the radi. And just say support to be anymore. Young penny for the Rosen alcohol. Omonia from the meeting. Some of us we are supporting, but the dash upon a wine. Gavis and Kaya, Mamma and Koyan, Cabana, just want to. Oh, Jeff Penny Ben, who is water. Or monitor game, no dear, what won't be? Penny Ben, pound or was for or Kajif and one. The waffles is a for anything. Or more can be an amom, Achi, Frederick one, or Frederick or me who know. Yeah. Interesting in your master mom. Yo. Go back at time was swabbing in Shaba, could you some be and Koswahima at Nasia? What in seminal, whatever. Black Obrano pay and Nasi, Nayan Frenchy more than and some chief one pay, so my crado. Na and some hotoa. Ekoso my Ghanaman Kuanka Taho do diabano. A baby Buddha Serania Basa etutu na Ghana phobia and Sakanade and Nano paying. Na yen shake worker tana se FM free okunini eye daily graphic worker tano. Eno eye o my Ghana. Yen yankasa yedia enti no eye aban sika a menumi nuto ana ban ede ehwesa worker tano so enti o my Ghana yen ayedia. Edi that's way daily graphic worker tana asemo de ba ya esompa no. And it's a year after helicopter crash. Nation remembers fallen a year once and a sons. Nation remembers fallen sons. Intimika sendra da ena o my Ghana. Yana soafo enim penimfo ana afi asoafo akoto ana afi nso asrafo na wonom ekwa yen kyerɛkyerɛ de ma de hia wonom ewo eboase kwampa ombefa so a wonom betufu magudie na aboa na galamseya aje o my Ghana yatena ye yensase na afi nso yensu nyina boso a ese no no enkaja esu betumi ate anase betu ase kram nano na fofia ntoata na wadwade abamu a ekoba se wukuada bi ye tuntuma o man ye nyina ye fira brisi ma Ghana eto abeso no nano na ndo ada na ya fepepepe efrise wo beka ya asem esiye ewo sana boso na etoso ensia ewo mfempem mienu ne aduonu enumom enti endo ada Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama o mampeni ebedi akire ene asoafo mo ka biewom mehye bedwafo titire na nintini na o my Ghana asofo mpenimfo ena afi nso yade hya ye hwere wono mwen wono mabusua ene tuomo ena musifo ko dwumade yase ewo UPSC auditorium ho na nyasem kuma na ndo na fetewe na nyasem kuma kra a Ghana men ye mpenifo kaka wono mabakosem kakra subampa ene akomapa ene omamba pasua sa enipa de hye podopodo nwotwe mo hwere mo nkwan eda na di ema my Ghana mo modin abo ho komo kakra ho no mam na abusuafo na ade hye a wo soso ade hye firi mo hin bo modin akoye ekokenkan wono so bakosem kakra ene o mani so koda na dia asofo mpanimfo eka ho so kugina honom ekobo mpaye ede mo men ena afi nso ye na ade hye ye hwere wonom abusua se yankopon koso a emfa nensa emfa nto wonom so na mo abusua ne ho bana de mo hwere bia no ono twede yampo yankopon hyira ba kwa ne we hyira pem no onkoso amfa nensa nto wonom so na onhyira wo mai ho sensem anopai the daily graphic wakata no asema esto pa ye beka ne se bena headline no na odo nsemi eba ebeto edwa na wo behunu adisho mo firi mabusuafo a osofo pon ekita microphone na odwa mpaya na nya gro kra teso bompaya gidigidi pa ede ma adisho mo hiro mo nkwa ebusua na in fact any kasem na sanso na ase hwe o my Ghana tena so akirim se
enya de wopina na ekoso ya tana ye ne miamia hodo pina intam de hia hodo aguakwan ba beboa na omahwe na ya tana ye so ahobambo nsem titiri fanya de hodo a etu atesi epetepete a eha nipa no ometum de hia pepe aguakwan ba bedi akire kama na boa ma omen yetumetu sa o hawo na se omu kirem se edi komba modde de omani edi ati eye inframan na mu wiem efi nsu atwa ye ho ahia nsu eye nsu fie de gugu eye yen mfikyire ne ade na ya na emmoa bi wo ma o meka ne se bacteria moa bone a omokuti aye ne nyina so no empenefo gu so a omotu ho anamon efi nso o ma o ye yinduru ohu mo nso ambo modden na mo yi nam ewopum ekwan hodo amofa so anam no mpo mo ye processing no ebi ana mo beho anase mo medden toto ne ade ohu mo de beguja so ne ade a anase mpo mo behye ne nkyene ne ade no kwan mo de fa so no aya na ayatena ye no yade pi wo ho no ma se mo anya ne kwampa so a enu betumi akofa ohabone e de abraga nani a ebi obeto nam ne bi awia na se duro bi ne ye mpo ne amfa kwampa so a ebetumi akofa ohaw bi e de abraga nani ani nyina ehye pa make say empenefo gu so a wono mutu ho anamon enu akire kura no stagnant waters akoto nsuo bi etata ye mfitire ne ye kwan mu ne ade ne nyina ya ade a enyade wapi ena wo ma empenefo tu ho anamon ahwe say won betumi aboa na sa ohaw we nyina no etu betumi twa ne wakiri so empenefo kirem say wono mbe ye nkyerɛkyerɛ e de afa o man Ghana mu nyina abontoa na maka kyerɛ Ghana fo hia say ye tu bibia to akyena ye behunu say ade na ye to akyena no beto ba bia eme nipa ade ya de bone ye mpe insufi yemfa ngu ba bia sebe eme nipa na ntontom ne mo abone enkweti so san konfa yare wa mesi aduane so ma ye ninko yemu na nko sebe enkofa nyade wontu atese o ma yemu ti wenyina nhye pa hodo a aso ye hwe o man Ghana atena ye so de aguakon mo boa na boa na ya hwe ya hu ne die hu sense ma na akuchire kura no wonma mukunum eye enyamwa mukun wonom no obi wo no na wo ye twoba mo nso so a mukum maya nkafo no mukum na ntwie nwan ponche ene nkokọ no wo mo sere mo wo mo kirem se wo kom emia pia wo hwe ba bi pa mukum anyamwa makobra ne kọtọ a jese once na twa ho no munyina ahia jese wo kọ ho kura nya kono ni nyina mo ne hye pa begu akwam aye enforcement ama mara ye adwuma se be ya ye be hwe se ho ne die be konkan na aboa na nyade ahodo a we ye ma nipa ma ho kwama ne ba ya fiefie mu ne ka adehye no ye betumi etu ase eno ye katafeta so dumiensa wo daily graphic wakata nti we ni nsema ahodo ano pay daily graphic wakata no odeba ebesom yen daily graphic abay de na daily guide na me de so me de no so me di edi kan na ene edaha no menwada democracy under attack demo chese NPP4 womo de ehye so wo hwe nipa na womo de womo ho ahye ma ne do so pay yi na emu na ene no mudo moni kiremu wo Jubilee House womo so de omo petition so de koto aban animu se de ofa de kan atwetwiremu na so hunu enu nti eno no edaha no ma krata afa etoso miensa obetumi akenkan ehu se de demonstration no nyina no itumi ekokosiye na lawyer for wo mayimu na wo mo so ede wo mo hawo ede ekokwoto efa vacation sitting ya chese koso wo mayimu ansem ni bu ho no ma ebi kwa no wo kohome kakra no no yeyi nsem nim na ye de abase we de hu hia yendi na afi eno so omuhu ni se eha wo mo pa ya chese eno so eda the daily guide enimu ha afenso so NDC amanyoko no omo se nyame ya aduma December bosome no ne de toso edunku no 19th December na womo ebetanase party ni mufo ebetanase na afenso so womo yi womo kendifo ene mpenimfo eno so eda the daily guide enimu achese enye asem ketwa nti anopa daily guide nsemo de baye eni yentu akwa katambo so na yenkwenim na yenyina mwe ewo kwakate din daso delegates ifisano pe yegina daily dia hwani yegina ifuru hwani ekwenim na delegates kwakata no den sembi pina babetu dwa na some of the baya esompani ni ochirema I will join NDC presidential race esedun ketia drops hint on 2028 ambition enti otitire ni edema NDC chini yamanyukonom mechire national chairman edema National Democratic Congress yam Papa Johnson esedun ketia akasa no pay eba mane say yam fantu Ghana fo anim setudi yam ponyankopon ya dom na ne krate ase na emfempem yenu ne adunu nwotwe ebeto na asomdwe mu a
mane nya mwanwa se mbe hu ne se wakofa nkrata so be pretumi se omampeni ochiremu a enimpa hodo abesom Ghana man a ma be yomampeni no ohwe ne bobre ene ne sapa watwa ene supa wode ne die ene omamba pasunsume kita no na obetumi de abato no nkunim na wakoso de ndisi amayoku no akọ bọhya asase so no waboa se Ghana sebra ono hu ne se eguso sesa no obetumi abehye mu kena na aboa na Ghana bi ni mapa akọ ama ye nti de mu hwe ni mu se 2028 national chairman edema ndisi amayoku no yam papa Johnson ese du nkete akyerem se wo ba enti mu hia no na moto aba mo ntoma ne sempo kora akyere din na kwa kata no ne fa etoso enwotwe hɔ ano eme wo fa ase di kan bo so na ne nyina ne se mnanimu fa wonu mu gyina mu wa mu gyina mu wo fa ase lawyer Tachia ana fi former attorney general and minister for justice me wo fa ase Godfrey Yebo Adame wo mo de nkrata tententen akọ se ede na ekosuyi wo mo no mu gyina mu de ma eye Abdul eye Hanan Wahab former National Signals Bureau NFI Director General Kobra Etubuahin omo kyerem se omo nsemu se de tie no sesi o my Ghana temuafo no makoma humjiem ohu omo kwa kodi vacation na omo koma humjiem na omo kwa kodi vacation na ba omo kodwoma home aba we nya se bia omo nya retirement o de bi we omo retire na momo no omo kwa vacation omo kwa kodwoma home na kakra ntino masan ba na temuafo ebra so omo kwa masasem di no ye kwa kodi ade ha omo kyerem se we ma hu ne sei omo hyada no mo pese omo hyada yi nimpa bi omo ye menimfo bi omo ya temuafo bi no mo mafia wo mo enti no mo hyada ye saade no enti on besere we de chief justice oman Ghana temuafo penin oman Ghana ma na kyerɛ sɛ we atemuafo akoma homgiem asɛm bi a ho mo bɛka no mo fa nto ontwentwɛn so omo ba na maka na we de twentwɛntwɛn sɛ atemuafo mo bɛhwɛ aka nsɛm akwa homgiem a still na makɔ yi bi so mo kudi asɛm enti ene ya de omo de nkrata akɔdan oman Ghana openipa ono na ye otemuafo a osusen obi a chief justice say we die enka be ye omo modern ahwe na nsakyramra na ente sa de be hadwen no ho sensema no pay the delegates dia bana omo sambo amane say MPP soaks Accra with democracy and attack demo Srams Mahama over term agenda enti enrada say dem go fa sen koso hema di kan abohon kono nkomo no MPP amayokuro no ma etomugu montene so a wonom Don Frefo national chairman we national organizer Nana Henry Nana Boache Nana B edi wonu manima me wo fa ase member of parliament de ma futu abato mpeso aso onimnyamfo Alexander Fanyoma kan ho a endo MP amayokuro no koye ye kire wo manyim na ba bia ye ko sa na wo mu kire mi se oman Ghana wo mra amamra ye kire wo man na obia ntumi emu mra no se fi sempeni sei yensan kokromutire ho mopoda inti aba ne se ne Ghana ma mpeni na adwen sei nyankopɔ ya adoma emfimpi mieni adunu nwotwa bato no obesan kogina ne mprensa so no wasan kopra ma mpeni na sabe Ghana konwa no eja busunya konwa na omo kirem ze montena se ema Ghana ma mpeni ene endi samanyoku ne entwa fufuo mfamfo mo kwachi mfmehwe manum da omo mpre enti no omo mode ado omo ya odi ombo mode ade nkrata tenten ekoda omampeni aso yese monye afi nso amanya sama yekoso mema yekabi na menka bia enom susu se endi samanyoku na dane abutu a ene untumi nka wasem bibi hye obo a untumi nka no eno nso mo hwere mu nyan na mo na Ghana somje ye wo no yentimi emo ho be ya no pay ko wakati ade ho nsema bana sanso na Apostle Kwadwo Safo Thanksgiving service for Prempe Assembly Hall Kumase intemu kiremi say ye ne de yam papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka emeritus we de omo frɛ nyamekan say what is said in da Safo man frɛ nyamekan Christo Safo man mo frɛ nyamekan na mu kiremi say de yakura na no na ye ne o ma ye nanso ase da bi koso Yankopɔ ya adoma na wotwe wie ye ewo Kumase Prempe Assembly Hall na matesa de no say nya adwa Safo nko matesa ko France be ye bi won so de ne be koso different place separate afedo be Thanksgiving matesa be koso matesa sa ne ko mu de no he be ye yi ankasa ntino
asada ekoso ne ye ni bi so benkum na ye bibia kwa nti sa na interpost ko Joseph Kantanka na wachi be abusuane ne mama na nda nti enye weekend ye kurumbe de nti no ye ne ebekọ asada na ye kọ Kumase ne ade ane miamia hodo ese mokọ no so ne jima kwata echi nti we ye nsema hodo anopai the delegates ko akrata no odeba ebeto edwa. The Daily Statesman ena me so mede to amede no eso said ye cheche mu na ne NPP ena ejo mu samba o da ubokrata ahodo na emu ena wo mu echechwe mu se enrada NPP osun kokroko no wo so wo ho pa ena afenso so kabima menka bia ato ape wo mayi ma obi entumi nche na dwen na wo kasa na oyem hyehyew ene wo hwe dwumade na ase a empanimfo ni bi ena omode plaster omode atale wo mano ne ade a se de yentimi nkase o se ye chechire yensa ne ade egu yechie ene ye bo yasum chan ne so yentumi nka ho hwe so wo hunu eno yensama enra na NPP fo ni bi enso so ka mu wieye ena omode omo petition ekopie mu wo Flagstaff House a wo mode ekoto Ghana mampanyine ni mu se oman no ekabima minka bi oman ya kabima minka bi man ne ba ne sai ene de ato api nyina so edem wo the Daily Statesman mu na wohwe ase ho no ma na owura Kwadwo Opon Enkruma ono so NPP ba ya chese wono no ofo ase ayebi eho ena chese odi ni dwuma na wose aban no ebebu nkunta energy levies ahodo a wono wode egu akwemu wo mayi mu eto ahodo a wojeje wo ye nyina mahoden nsɛmso no enkomebu nkunta emfa ho emfa ema oman no oman no emu na wakan yemfie ni krotwa wi se hwene santamu ni aso yemfa ente ni a ekoso wo ye nyina mahoden eto no ho nsɛm de disika no eye esanso so da ha achimodan MP ono so o NPP owura Alexander Kwadwo Akwa ena ono so kasai na ne nsema wo kan nyina ne se mbra NDC wo mo so fra benwa no mu bu man no ene galamse ku obi aba no de ne sa beso binto mo so do mo sa beso mu no mo do mo sa beso mu no wo mo eti eku obi a ye fra wo mo se anti galamse fight a chese wo mo no wo mo hwe na afi so galamse eku no o matimi abotu ase sa dwumadie na wo mo edie no ehun kuntabuo wo hensika o mo de ahyehye mu o say no obi epenkuntabuo menti ase ade konto mo ni abere penkuntabuo no enti omso mbebu nkunta nkyere o man no se sa anti galamse fight na wo ma omo ko ho no na wo mo hwe tu galamse ase no galamse ni de yin na yin se entimi nko ba bia galamse ni de tuwa ni yetu enti sa fight no na wo mo so mapa ni pa mo hwe aboa na galamse no wotumatu ase no ehun nkuntabuo we eno so edaha na ekwowe Institute of Economic Research and Public Policy efo ena chese wo mo so ai edaha no ma chese enye asem ketwa wo mu echire mu a na chese wo mu bisa enyina mahoden ana sei aso ye hwe ye na nyina mahoden ensem so no $1.4 billion bi ai sa sika no afahene wo mu bisa ho asem ewo Daily Statesman de obokata no emu ena afi said the ofakan ye no Prempe Assembly Hall to host National Thanksgiving service for Apostle Safo and also so eda hanoma ye papa Kwadwo Safo mfonyini eda ase anyame ya adoma said the ofekana ye koye na asesom kese edi ama erade na wotwi ewieye. The Daily Statesman enseme de ba no pay yanto akwa katambo so no so na yenyine mu ewo Supreme newspaper na den sempi na betudwa na asama so pa no eye MPP present petition to Supreme Court Jibri House over alleged arbitrary arrest arbitrary arrest and if selective justice say nipa ye chichichi wono we de hwe ni mu a we de ye nche no nye ye ba ye nche no afin so wo hwe atemu ahodo ekoso nso asa attention ne ade na ekokoso mai mu ha dwen a modern krata ndo ada mo kodan yo mampani aso ye no so ko akata de ho nsema ba na sanso na Prempe Assembly Hall to host Thanksgiving service for Apostle Kwadwo Safo Kantanka ene katafeta so emiensa ewo Supreme newspaper ya boso da dentine sa asem no ye betu atera na asem ba ko a eno no wakatafeta sinsia ewo Supreme ko akata ne mu ni na endo ada
emna na Omai Ghana yɛbɔ mmɔden na yɛkae Omai Ghana mpanimfo mkonya ewiemhye nkwanhia wɔ boase potem hɔ no ma mubusua baayɛ no me wɔfa ase ba ko no nso twidi ya mponyankopɔn agye ne nkwa firi ne sɛ me wɔfa ase Samuel Aboagye na yere nkrata wɔde kɔfa me wɔfa ase ba akɔso a ɔkɔkenka ya ne munsɛm no in fact na ano wɔde ne ko akata ne de aba na nya yize kura na me wɔfa ase Samuel Aboagye na yere no de din ede me wɔfa ase ɛyɛ Angelina Salami na wɔkyerɛ ma ɔbɛsrɛ ɔman sɛ deɛ ntia ɛma enipa mu pɔde nwɔtwe ekonya nkwanhyia ne nya hwio na yɛ galamsey ɛho tete ne nkyerɛkyerɛ na mo kɔ akɔyɛ na obisa sɛ galamsey no ho nsɛm no akosi sɛn secondary obisa sɛ nti galamsey no yensuo ene yana sase na still na poison ne nkoso ana sɛ sanes etie dia the truest tribute we can pay to our gallant foreign for no ene sɛ yebetumi etu galamsey ase ti sɛ mpanifo antumi antu galamsey na ase dia na sɛ be saa de hye no mu wuye no wo mu wuo no ɛyɛ nkwase awuo na nkrata ndo do mokenka ne kyerem sɛ sɛbe ade hye ye mo hye ase no mo yɛ adwuma bi a wo manwie ene mo gya hokro na mra mo gyo kɔɔ no bepem samra me no kɛsɛi Ghana mpanimfo abo moden akɔbɔ ye mfita duku ena adwuma na mo yɛ kodu baabi a mo wuye no manto aso na ade ba akɔ kan man yawra hɔ ne sɛ okirem a enya kasa enka wo hwɛ ewu a ade hye wuye no na kanya de ananka Omai Ghana na busua ehwɛ ani mu sɛ ebɛbɔ dwodata ne akɔtena kɔbra ne akɔfa microphone na kasɛm na yabe kasa kasa ne asɔda kɔ na okirem asabe no no nutu omo no mu hu ne sɛ nya no ne hia nyansanim na mumade ehia pa ne sɛ nka ewu a mu wuye no bɛyɛ nhwɛsode ama Omai mpanifo agina omo na aso na nka omako galamsey nanka mu hu ne sɛ yes adwuma pa omo hya ase nanka mpanifo yɛ wie na nka mu wuye no ekra dide sɛ adwuma a yɛ kɔkɔyɛ yɛ mpo nam so yɛ wuye no omatoa so tikomo ani bagise ni de omo kyerem a omo wu nanso wo mu wuye no bɛpem ne omo na ayɛ because adwuma a nam so mu wuye no mpanifo na ma ayɛ nkwasi adwuma no pɛn me wɔfa ase a ne din ɛde Samuel Aboagye na yira ne din de Angelina Salami enra oka Ghana mpanifo nsɛm wɔ hɔ a na no ɛdene sɛ homkom nyasem kuma kura na Pentecost University lecturer baako wakasa kyerem sɛ Ghana fo nyina yɛmfa na ase mu ɔden ama yɛm papa o mampani John Dramani ma papa pa visa dwumaden a wayɛ ne yade a ɛkɔnka ne ɛso nipa sɛ ɔmanyim ɛfa ngo bo ɛkɔso amansan dwa so ne boy denden de ehuri sɛ kwam na Ghana mampani yɛm papa John Dramani ma manya kukuduro etimi abehwan desert ɛbo no so 2 Ghana cedis ɔkyerɛ mu a ade a Ghana mampani ayɛ ɛyɛ timely intervention pa efise wiase amansan so sɛ de fa ngo bo no kro no na Ghana mampani ahwɛ ɛma ne ma anwo twetwede wɔ manyim de ayɛ nti 2 cedis tezer cart no na ni agye ti Ghana fo yɛmo yɛnsɛm ne yɛnkafo Ghana mampani de wayɛ in fact wayɛ ade pa efise nya obia ne benya ne saa nti we yɛnsɛm anɔpa yi supreme kuakrata no ɛde bae na yɛtoa so dia na the source na me de ɛtoa so the source na the source ɛda ha was say selective justice demo rocks Accra na twese nkrampumpuni mantemenrada said the NPP osunu kokroko womo woso womo ho wo social media na nkofo ka say NPP na yesi egu na ni sanse nipa energy twi edi kopie mu we no wo ye ni say na wadwen ye say ebia nipa na ewom no nyina na ebi ye fanfules ebi ye fanfules ba but no ade demo no ekoso kama ya twese enya asam keto a womo esi eto bia ekira ye ekire bo nipa ye akyese enne ade ekyiwe no omsu se amanyo semunti ne ekire wo mo nyese bia oma ye mfomso ni nyina aka ho na endra
demo no course so pay 3 the obokrata mu ogia obetumi akenkan mu sanso so na edaha said the offer achichi mu na suspend warrant for vacation trials lawyers petition chief justice na chesa lawyer for na womo so de koma chief justice sa de na ekoso no say ye bedi asam na asam no August ye nyina ye nim say lawyers for no womo kwa ahomegye mu no ho na ye di nsam ni bi ehye no womo se emmoa womo kra enu nti eno so eda hanoma womo echechi wonsem mu na omane boama and other helicopter crash victims remembered na chese nrada na ne eya fepepepe ya chese kunni anintinante se womokoko etoye na eno oyi da no esi ho se ye de be kai womo na afi so ya ye osom kama edi ama womo eno a ekoso ma ye kora so yetimi gina so kire ya dwea so hunu eno so eda hanoma enya asem ketwa na right to information commission ya ye fra womo se RIC womo ena chese ene enya asem ketwa womo se asoye wo mayi mu soye wo mayi mu no eni mpanifo ahuduo bi ya chese womo wa aban mu chese Metropolitan Municipal District Assemblies awodo ene womo fine womo 20,000 Ghana cedis each chese eno no enye asam ketwa se afimpi miru na edwonunum womo afinhye mu dwumadi omudi womo asoye ahuduo no enya ade a womo etua se ayi no omode kontem afimpi miru de womo ebi kura amfa ama ebi kura amfa nkwa chese enya asam ketwa enti ene wohwa na chese enya asam ketwa nipa na se ekuo na ministries no 254 ministries departments and agencies ya chese enya asam ketwa 254 obi a etua 20k each eno eye ensama anopai the source womo edi ebaye yanto akwaka tambo so no so na yenyina mu ewo di daily searchlight kwa krata no watono torch ne ko na di daily searchlight kwa krata na some de ba ye so pa no eno eda so aye MPP am yoku na ndo do ye kire mo ye no ho nsem eno de de betu bia ne asem ye so po kirim se Ghana's democracy under siege no pe kwa krata yi ede ne ho nsem betu bia osim se as opposition protest erupt over fears of authorization and I say authorization drift nyase mukuma kura enti sade ya no se mema kwan ama omotata manfo kurum ha ya de ha dwen na wosane ba na afo akwa kate ne ba ma ne se wayek private schools crash over bias claims enti endrada and openipo no wana honkitahudie so de mashe bibie bibre mu atoye fam wana mo hwe nsonhwe etwere so mekire West African Examination Council no wayek empeni for modern a conference nhwerefo nhye mbe kasa kirim sem wana munya ne ntie se o manyim ankra school for no empeni for ne kirim se bi si nso hwe mo kwatwere ye no cheso mu hwie mu maban school ena wono mo kwa ankra school ne de mo twere pe na empeni for ahya da titi wo mo basa mo frɛ na feri se poto ndo mbezo mo ye se egu ankra school ana empeni for se ade na mo school so na nso hwe na ye twere no mo de ba ye wo mo marking so hwe no enhyehye wo enti munyan sa enya de sebe waya kimpenifo betime take delight se sebe okwa akomo obi afeli ade ntira no kurenim enti Ghana 40 sansense mo montungu ba bi kura ne mo besere mo ada wo ye batan wo ye sukuu ni na susu se wo nso hwe na wo hwe na modem bo wo twere ne kama ena wo zoso na se tunsanso ne ba na nkwe ya mawa fa kwadan wo headmaster school kura wo koye na headmaster nso enfa nkonkwa dan education officer wo mensenem eno achi omoso nkrata ba kwadan asoye hwe o man Ghana enso hwe etwere so na omoso so e de ama appropriate quarters no mahwehwe ba ma no mo apply for remarking o paper no mo nsa marking bi o ma no mo marking bi o a na sai bi ana ne ma bi na nkwankan a na fa se de wo betumi ana oye ne so de na eso mo de esi hɔ a nti ehun sem no enye yize kura na mo kire mi say Showboy Foundation CEO donate farm input worth 30,000 to Chufuhiman senior high technical school Chufuhiman so de Miami Kurum Central Region na abato dwa say me wo fa sibia ne didi Showboy the foundation bi a wate no mode efo mu akade edoso ane bo besom aka ne sikam 300 million akwa akobo ade hwe mu yakuafo
titufu himan senior high we s nya senior high we s hts kokobua wonom na emwa na muntumi emfa prepreche ne kwa ya de ye mo ye ne ye nsu agana ye ho beto ya no pom de ho nsema ba no mu kire mu a oman Ghana tema enro da tema posufo tumi kwache nipa bi a wonom tonton no bone di ni bone ho dwa eye cocaine omo kire mse ne bo no ebesom be ye 6.9 million US nipa pole banan ena mu di sa cocaine ho dwa o mache wonom ano pe katafeta so du miensa wo the daily search at e gba ho amane ne kwakura no omo kire mse enro da oman Ghana asrafo ehye Dr. Edward Maneboama anim nyam bomoden ade ne nseso status ekọ ho no ma na efe pa na we de we esene de izumi kakra ne yehwe izumi ho ne kakra won se ehye kwa na ho na asese de mo de ko we ense no na me na me hunu ne yi o ma ni status kama na sojafo no e de ko ye defense ministry na no mo unveil eye cenotaph of late minister Edward Maneboama we hu a obehu no ho eni nanimu ne sen kakra nkwaso hwe ni kakra ohwe ni tina ni tiri ho ne de ba nanimu no na nanim dua no na nanimu dua no na aye ya sense dance ya se we she Dr. Busia we ohwe nanimu na nanimu no nke ya se Dr. Busia nanso benden enti o maye sinutaf kama pa ya shene munyam nati we de enkomo ho enti we ensema wodo an pay the daily search akwakata de betujwa the informer enamede etwa medie no eso the informer eno so eta ehano machese o hwe front page ya katafa etoso miensa na asemi amebeken ubiemu a ubenya yese 22 billion loss ai Ghana cedi no opepepe medwonu mienu ena chese o man no ahwere ewo gold board na IMF ena esi gold board crashing Ghana's economy na chese gold board ase esi kashie bi ekoso ewo ho ya chese nya asem ketwa Dr. Kessel atoforsen eda so ena oru asame jamfi ya wo yesi wo edema gold board wo no so wodan chenie ena IMF wo se IMF sounds alarm wo bo mine kokko se gold board ho sika bi chese eka wo se sika di wo se ye ka na ye bo se de yo ene Ghana cedi no wo pepe eduonu mienu 22 billion ya chese wo de ba old currency na mintumi mbodin emfa nkyere mo ha enti eno ensama IMF ede aba na ene wo hwe soro ho a Mohammed's ruthless pledge against Galamsey fails as Ghana remembers chopper crash victims. Naturally, said the Yekana and Pennyfo, ya danwada. Afimu eni, wamushri wankwa ya ankade chano pesa nkiesin konya yesen esu. Ebino mami di wombakro. Ebino msokura fena na wamawo eni atia ya cheso mtona na mwonsiedo. Ena krata idi abase. Said the Ghana mampenyi His Excellency John Dramani Mahama wo shebo sene Galamsey meni abro ene mebo am yetu yebetu ase deku ama oman no yafe ntuma pafra no said esi hika kono wodi oman ni hwambo omom wuye no sebe emfa so bia anhyeda amaso amfa ma wo mo enu the informer ediaba ya kasa krata afeto so 9 ubetumi enya na esan so da soro ho Baumia speaks for Ghanaians, says democracy must free citizens from fear. Nache se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Enzo Swendra said the na yenim no. Osunuko kuroko no. Womo fear womo si ankasa. Echre womo se. De chire aban no. Nenumu ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kasa. Se oman ni ekabi mami nkabi no. Eyi oman no mufo no. Eyi yen efri ehumu. He said the obetimi akira wadwin bibi kwaso a see something say something nibi so hunu na watumi aka kame ayese o man ni say no kabima minka bi no akwa atwe untimi see something na wonkoka wo ho bekire wo pa enu nti we no mpanifo hwe na omunye bibi emfa ho eno so eda ha na ene
ohwa ase ho nso so baabi a na kyese owura bi oda ha professor baafo agyemadua na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ aban enhwɛ na constitutional reforms ya kyese yes san ya mamranum kakra no asɛ omo de mframu bibi asɛ omo dilute omo de bibi num de abɛwom ɛne ade wo se stop diluting constitutional reforms so the musisi semu na anya afi na ase mo de be ya amanyosem ne ade eno no emmoa eno so edaha ora Alexander afanyo marking say yedom kuma ne ba no di ni ukọ ne mpesa aso wo ho no manya asem ketwa na yese ene akyerɛkyerɛfo a wo mo ewo ne mpesa aso ho no afutu teachers laptops makoma ha na kyese wakɔkyɛ ede ama wo mo akyese ene ehwe mfonyini na wo mo so da ho no ma wo ma pagya laptop no ewo box kama ena omo de kire se omo panyin no waye adwuma de amba omo pay omo fe BC results crisis deepens as ya wo mo no wo mo hwe ankura school ensem so no wo ma provide evidences said na ofa ka no say aban se mo kofa evidence ba wo mo de evidences aba ya chese wo hwa wo mo ani abre papa say aban esisi wo mu enkra ni ko school mu ni made ka mo be fie so ko private ana ko private school ko by school for ne de no saa afa be wa ko tro BC no na private for no wo mu awe na by school for no wo mu ko omanim wo mu so mo nte ase asenwie mu bi e ko so ho eno eyen some of the informal anopai wo mu de e bai yanto akwa katambo so no so na yenyira mu ewo women and leadership kwa krata no den sempina na ba abeto edwa ena anopai na women and leadership kwa krata no bono homa na say empower inform and transformed na asemo de ba ye so pa no enie kwa krata no echirimu am church or family which comes first enti ni ya sembi say so pa church or family which one which comes first enti we ya asema no pay no me wo faase ani den edehila one kwa kata yi otintim ni nyina ode ba ye na de enti a asemu we nyina ba ne se kata first 9 ewo women and leadership kwa kata ni mu no enie akoye nsempi sese no ya busua ene nipa ho adeyo ene asore no emodi aye na ese edikan ye ne kane de enti asembi se we yakose woni se o na watwi mu na beto odwa se video bi etwagu awa abe fonten so a owura bi ato ahye ne yere so awa so dem echirimu a ede ne yakoso yi owura echirimi se ne ba a wono ankasa na yere one na wo abofra o ya ba mu a eyade dayaresabia na ne yere na ja abofra no wayaresabia ho ene wakọ asore ti aso dem ana openi to ana yere waso dem se ede adea ede ne yehuni se wo ba na wo yade a ogina kono wayaresabia na ye pre ne nkwa no asoro na wo kwa kwatena so dem oni nya wo se na wo ba ne nkwa enti openi eye ne yapa e ma no to ana yere e waso dem hodom titi bi ma no e kire ne se we huni se onno ne ba no ma ne kwa ye nsem pia so dem hodom na no pe ku aka ta bi se enti sabe kokoba se obi ba yade na koba ni sei na nipa ne yare wo oyare na oda yare sabia na koba ni sa na chesa eni enyan pa enti no ekoye nsempi papa yi bisa nsem ase se ni se de nsem no kro no sabe ntinka wona nka goba yale da yare sabia anka ubeja na hono akwatena so da mu akọbọ winsem akọtonyom atokorrection aka ho ana etu ebisa o mo a mabusua mutumi negrete mabusua na mode mo hu nyina ma asofo ne nsore no na moje mabusua to obi kura ekọ asore a ni kunu kura ni diye ni kunu kan obedi na tem kura ka me kwa akọsom nya me nya me som na me som na ya we ya na ni wajja ni kuna tenafie ni wakọ waya duane ma ni kuna duane no ni tire ni ye different na se ne different nso hia no sofo a nhwa ne nchia ode be man ne priso de betwa no se de be hwa no ho no be ye ne ho asore no be fie asabe osene bonsam ofie ntom bisa se asode ne abusua de na zi edikan eba ene ye wa wo ofie ne wasema gwabusua ene asode which one comes first
Esa odi kan eya ahofama wa busua ne kane ansa na odi akwa asore na se edi kan ahofama asore no kane ansa na ye de ye fie ne yabusuam we yasem sebe ye nim se Ghana de for now de asole comes first before abusua, and that's what is going on. And de gigi on penokre sa na ekoso a ebi kombedi ni kunakunu kra o kompa bo nya maye ko be fa so nya brama asore no onya sa bla ne ma ne fie ne na busua da sa na ekoso a titiro ne ma no and I'm repeating ma no me ma nka o masem openi me ma nka o masem mo ya Ghana no broni nya sa de na oba na fo am wo fa ase ono na oye machi bedwane de ma de hia wonom ewo esikado keten abato mpeso aso awatemantem ne din di professor Obenfo Grace ayensu dankwa wakase e kirem se obesre wo man Ghana se momodi yam fa sika emfa hye nurse ana fi midwife dwumadiem na moa apomodin ni nipa nkwa yento enti obesre edu ba bia na nurse fo ekosua de ana yese hu nsema ye jese pinso ma omoji awo nurse fo omoji awoi ha dwen enti obesre ban edu ba bia mfo mani nkwa ho na moa na adwumade amoye no omososo ho heha wonom na katafata so miensa women and leadership ebo amane say inka bu parliament temusu afo me wo fa Linda ohene wa Linda obene wa Akwele Okuru Linda obene wa Akwele Okuru ona Greater Accra Regional Minister o kirema o momodin akonsrahwe ewo eye aboburushi Galawe na mukopie mo aboburushi Galawe no esefete wani ense o ka kire sa hudie hu sensem ayese hunu hwi wo twe antwe wo hwe anhwe wi wani enyi efin ye sabi ejanan ena ne bole diafra aboburushi Galawe Galawe ni ya bia na aka ne jenefo no won potem ho no ma omutu o muyi o mufiri ho no mo no ehwo asem ne ye kan o mu kire ma eye nsubon ho akese a ensuo na eda kwa menkoma sekre odo na de twema ba kwesi koleni mu no enipa de bola ahyemu ma na se bi kura gya mu na agum makonsra hwe no mokora mo wera ho ya mu kire mse mfanto anum Nyankopon ya atoma na watwe edi anim yi wo mo ba ho na manfo asisi o madan eni kiosk ede asisi su kana no mbedwene nyina to agu o mebu ni nyina to agu no mabo no matiga tene mu kama se ye nsuo to a enyini mfa nipa won kran o mu kire mse nka obi kura mu anasa manfo man so anka ho no mo nka ye toilet site anka ye nsubonten kase anka nipa konsa hwe no mokɔ hwetua sika nanso abobulushifo amana mmam adesha mwa abobulushi Galawe mama ni nyina ayese bi bola nkwante mo ba Nyankopon ya adoma next week mu hia wo no na mo obetemo pega ene yensema no pay women and leadership kwa krata no odeba ebesem yen na media no the daily banner ena mede etwa so kratafa etoso edu ena afi so edu baako was lawyers for Angela Lees files injunction against the new public editors na chesemrenim form ye adwuma mama me Angela Lees nyina yenim se ene wo eba mining companies wo meyi mu a ahodo binum no oda no chesene ho nsem no eje ntra hapa wo meyi mu no mo na chesene lawyer for kasai edi injunction for kra aba eno so eda ehanom NPP petition Supreme Court yedi aka ho asem bebre enene de Democrat no wo mo ede aba chese enye asem ketwa owura Sam Ewuku eye NPP na wo no so na wo kasa ne nsam kaye mu no na wo ka kire moma mpanyin ene aban yi se galamseo stop galamsey to honor crash victims na chesa de hia wo mo ekon ye so mo boko mo koye ncheche kra e de aboa kwan a gudie betumi atuni afenso so yatunu kwan papa so enenam so oye ne we etimi ekokoto wo mo enso oye ne to wo mo no e kama ye senye ye nkwa na ye kan Ghana fo nyina ye kase wo no mfa so bia maso amfa ma wo mo ene o mabusua isanse galamsey no kwade afei ena ye tuni tuemu odene ye nya asem ketwa eno ena owura
asam yoku wono so ede aba beto hono ma wo kirechire mu se ye be hye wona nimonyam na wo nwuo no mfa so ba so pa de a na galamse no ewosi eja etuo enu nti wo hye wo bi a wo tu bia wo sere no se wo nya etuo wate na nya de a eno no eboa eno so ewa ha na asiye honom na chese helicopter crash no fish ya da chese nra yediye ena Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wasa soso akɔhye bobiem acha de hye wo mokotoye omo ekotoye wo na busuafo ena wo ka kire won se aban be de obetumi bia se wo beboa ebusua no de wo mu hia bia sanse se wo we no enye yizi se mu ye den pan obusua ni bo ho enso no ma ewo ma na ate ato no na akoye nsempi papa ye no ayese ne fie na busua fie hye nge bia nka ote ase anke no enka we nka enya asem bia so wo nko obetumi aye bibi de aboa so se woni ho enti no na akoye ne ho se wasa saa na etimi bantigana mampanyi enso so ekogina simpie ene apaso ena afenso so wahyebo na ne bohye mu no waka kire busua wo ako ato ma de hye ako ato se wo beye de obetumi aye bia wo ne oman ni nyina ne yeye na afenso so yehwe abusua no we bra kwabra nam se de bre no edi anim kronte no ye nyina we sinfa kwa kata mbo so dwumadi ni nyina no emfansi kwa kata de dos ba kase bedi akira mre no so bedi atia ye enti emfansi na say bekro no sini aboa me na me nwofa asefo no de bia ba we de Bismarck na pushi ba ye no wo kire me ne Bismarck mu de Bismarck ye ne Bismarck ya man bize okay na ba we me nya show because oboy link oni de obi ode ne birthday ba ne ye Kofi Ken official enti me show say Kofi Ken ne pushi ma no na bia ba late enti we de me show say free Kofi Ken chen na wo kire ma no wofa ase ba kon ne odina wodana oko school ewo fosu courage of education asinfu so no fosu courage of education na me wo fa ko school na ne din ede eye Stephanie Afo ye labo 200 students ne na twede yampo yankopon ode afe ba ko aka ne mfe ho na no wo fa ne din ede oboy alinko kirema ne odo ne pa opena sem bruta enti o ma na wo fa ba ne din ede Stephanie Afo enkwatenten onyini kire ai mo den na yankopon emfa nom na abusua nyina ne pa bo ne say inso school na wokro no yankopon bi na adwunum efisa ko gintete ne nimde abekire o my Ghana ya mofra de enti twede yampon yankopon omie na adwunum o ma ne ntiase wade bi obesuam na onkoso ama ne tirimu po ne susu nyina mramu so happy birthday to you mo fa se ba within ede Stephanie Afo woko school ewo fosu college of education we level 200 student we every wade nyina o boy alinko no se yemfa wodai yemfa ensom wona mo fa se wodie se obe prepare chiro ene woni ma mempushi ma na wa prepare chiro wo ma na wate nkoso awoda ba kun bi wo ha no ma se wo hwe no prepare nkoso na edi na awoda na enye ono a mesrew na hoya enye ono a senior baba ku bi wo ha na ye peti lance corporal is it nidina na kote on na kote eye delic won sangum camp na ye ne birthday nti mo fa se wo de tobo ase e man voice no quiet guy pa that's why you da mi nyanwie da mi boni din okay mi boni din enti happy birthday Esronko Kra enkoma Lance Corporal na kote Derek ya chese wono wo ye adwuma ewo Nsawam prison se ho na odi ne dwuma enti Derek ye ka se Yakopon insure wonyu mfa domu enkwa domu ene ye wa wo dai na chese Yakopon enye okese pa you mate me da se papa pa 106.9 27 minutes after 8 quick commercial break ya ba and if ya da ya de kanawu ya de ba Minia femme waso ene wo mre kakra na menka de Fosu Plaza Hotels mo semtia one trail se wo bebe bia ye meetings and conferences are uni how because the Fosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia mehwe bebe a se the Fosu Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels de Edan Papa. Inipadem de Ebuso into Seope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wasumdwe dia. Ye bia punama. Afe ye 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe the Ofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Ini di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Yalande. Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Ediju Media Yatudin, First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro, homo we are entrepreneur, Utomadia, we are Jedini, and our business owner, and Yakwenya now bar, Ghana Drianepa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts and entertainment. Wo de dwano na yesanso bawo nyompa. Ne nyana yadi brawo ewo dwumedie yase. Anyontofu akugo dan die. Bebre kwa dwumedie yi baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upechinchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership registration and sponsorship. All social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Night Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound ceases. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial star 712, star 33, star 758 hash to purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507 483 606 or 0244 621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kenata Experience, Yeri Patia. Yeri Patia. Inde, Yeri Jabia. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. King Shabu, my business. Can you beats? Yeah.
dini besi a concon. Bisi mi nyayanga mi dini besi a concon. Every other mame, I do other mame, every other mame, I do other mame, Christy bro, Christy bro, Christy bra, 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 every other mame, I do other mame, every other mame, I do other mame, Ananu when you marry, Ubu as you want to. I guess this year, oh baby, I'm probably baby. My many corners, so when they come up good, so I said, obey you fine, obey you nice. Germany, I hope you're watching. I met so much you, and me gonna be no, because to my main, and no see me say, me bano, or coco. One day, me no miracle, one day, the mom. What the man you very cool? What the mom? Yeah, bom. I said it was your good today. I said it every month. I said it na. Christy bro, Christy bro, Christy bra. 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 Abeti fiana, obomiana, ubum praesu ati me koho edia na sise kohe, obidi sikeji, sise kohe, obidi enungeji, sise kohe na obidi atupeji. Esi atamame, aju atamame, esi atamame, yabompo mame, Christy bro, Christy bro, Christy bra. 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 Every other man, every other man, every other man. Edena me manya man. Edena me manya man. And so Wafami ochofonyobi, ochofonyobi. Now kaswati asala, now rafumisu, obia imani yabo. Now kaswati asala, now rafumisu, obia imani yabo. Rabajiwe na papabo, rabajiwe na papabo, Ula jiwe na papabo, Ula jiwe na papabo, all the day I did not go. All the day I did not I didn't see you of your veggie. Don't cover Olu. Sugar daddy. Olu shaking man on to me shaky. Olu wants some man on to me musu. And give me hey, yo, I did, man up and go, I did, yo, wait, and I me check on some and I see say dream we have ever man a good you odo fufro say dream we have ever man a good
na papa bo. Ula juwe na papa bo. Ula juwe na papa bo. Don't find the miri uwana. Ana yelio. Mi chievo no sama na sino. Don't find the miri uwana. Ana yelio. Abietu sati mana ma yo yo sa. Ani mo yo sa. Kamo le ba ga ye na mo yo sa. Dori ne mi ga yo sa. Ma mo ga na no to de. Ma bu ka ru ma de. Ma bu ka ru ma de. 40 minutes after 8 a.m. here. And I saw the biggest breakfast show in the capital, 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yeah, man, na kwa ne ho pa. But adia ba kwa ya pa ne se wate sika yo ba ho ade na wontumi enye chese adwuma no wontumi enye ne ye. E ba ne sa wo ba no beka se osisi aloke. Now, premature ejaculation, sexual weakness. And I pay my men can forgive us speak capsules in Fama. I do the babu papa. You give us cold capsules about very effective for waist pains. I do give us cold capsules. Give us about mixture, no support immune system. Now, I could say malaria, typhoid. And I feel on this. Drugstore pharmaceutical shop will be a Benya top. And I will from penny for 0543222470. 0543222470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us a bar mixture. Now, Tema, are you ready? Soundmasters Crumpa. And I feel DLFM. The Kofi Kinata experience in Tamaya de Brown. Now your favorite storyteller, Kofi Kinata, performing live with Tama. I am no crapper. Community now. And you want to take it about Madia Sobeto ticket. And I pay for mobile phone at dial star 713 star 33 star 758 hash. Your regular and your VIP also to ticket. Now for you share more our Tama. Community night Krumpa. On the 25th of September, at Ajay Puso. Kofi Kinata live in Tama. Now for table reservation, Fred 0507483606 0244 621097. Kofi Kinata live. Shadow Orabado live and Kasa. Whatever. Medima for Heba Clinic Dr. Time that's some in control. The Arabia edited to a Woody Chia Wunya Yarisano. Will last stop. Medima for Heba Clinic Dr. Time that's all. So for that quality healthcare, for an inch baby abroad, Dr. Time that's all. Nafi woman won't swap with you know. And to me, Enquiries papa. My friend Doctor was 0244 774 282 050 7272 From the 14th to the 30th of August, I am proud. One more celebration in Basom. I am fast trade. And I feel pram traditional council. Now, Kabuma, you do homo afashe. Yeah, they brought big time apart. Very a culture and food festival. Celebrating African trade, food, and culture. From the 14th to the 30th of August. I am Sanabu Subia. Our pram Anglican Park in the zone. And to my Asia Mohona. Adriane Bekoso cultural performances. Exhibition in the Kikahuna, our pram. I to catch you be non soon can't you be. See Shamo our pram from the 14th to the 30th. Yes. I was a brass if you don't pay the canoe, Yadeba. The kind of bro. The echo so bro no I would take some patema wo. The crowd wo more. I will feel say what dream no. And penny for atuna JJ mo wo fa ho makwanya ebe makro no ebe mabro no yi etumi afa ne ntoma pefra no. And if you don't pay ye the kind of bro. Kanawu. Yeah, cheering. That's all. And
ana pa insure ba kwadwo same bi atena se nkoso hema wa ha Kofi Taylor wa ha wa wutie no wonso wo ka ho anopa ya ya de kana wu ya de ba and then time so me ma kwadwo same bi akwa ba na fei enne fia da anopa yi mintie nikana kwadwo ma gibiem mejo so bra kobra anopa yi wo kana wu wo de me nam he bra kobra me na se na yemfanchie mo de me yetiefo anopa mu tie be kana we yensem ye no pe na sima be ye miensa pe na mawie na de dika no me da so agina de amigina he na ogina endra na omaga na mpenifo ekohia mu UPSC ekai ya de hye poroporo nwotwe o mukonya nkwanhia a o mufiri mu na endra me wofa asesamia aboagere ka semi na mpesa wo ne ne mame intimi voice bia ma me de voice bia ma na mesre na me wofa asema ke senso de Angelina Salami no video na to so amame na mame yeni kanti asema wo kan ye no na me monitor na me nko me next kan e wonu so na yenko. Okay, so mame nti voice now. Samuel died on his way to a fight that is yet not finished. The rivers he was going to defend are still being poisoned. The land is still bleeding. The truest tribute we can pay this 8 is not a speech. It is to finish their work. Please, do not let this be the last year we remember them. And Yola, as I call you, I want you to know that God has held me. On the days I could not even pray, He carried me throughout the pain. Our girls are well. They have your laugh, and I am keeping my promise. I am taking care. Rest peacefully in the bosom of the Lord. Until we meet again. You always be my forever. Thank you. Okay, so but first 5 to 1 minute. I'm saying be 5 to 30 seconds no. But first we na kakra bi na mepe. But first wo kakra na mame. Okay. Samuel died on his way to a fight that is yet not finished. The rivers he was going to defend are still being poisoned. The land is still bleeding. The land is still bleeding. To aso kakra bi, e ho ne kakra bi hye ho. O baby odu o say the land is still bleeding no. O kan se mi ho. Okay. Yes. That is yet not finished. The rivers he was going to defend are still being poisoned. The land is still bleeding. The truest tribute we can pay this 8 is not a speech. The truest tribute I bet me. No, I said it yesterday and I'm still repeating. Me say, empenimfo a na wonom kokon tokwa ma yen e wo galamse usu ane yesu anu so mu wuye no enye kasa ne de ka wo mu ba ko bra enye kasa Major Mahama young boy ana wasi su osre ni ahu fedua oboase o denchira boase that time na dankwa kufuado apenso ena donchira boase mlante wa akwache no ekun no ehye ne ka ho ewo ho galamse ekun ya ho ena ade ewe nso abeto so mpre no ani mpamu pole 8 omawuo ena ekogina o kaka abrofo na asofo wo bompae betwa hwe TV ni saa eno na me ye madwen senka news kranka menka ho asem na me yema dwesen ka menka ho asem because na ehame naja enya ba awie nti omamu nsem ti wanka na bibia wo ho ntira I decided senka menka ho asem because nipa omawuo no ade ba kopa ma oman ye hu no se omuwuo ni mfaso wo so ne sede na nko mo kwa akoye ne ye beto aso aye e na ya anya asisi akura de ma na sai kura jensemu so sad very sad timedi ya mesre se betwema okun bi aye kon ne nimpa bewu ne ba kogina akokon kan tribute akeka no ho abekosem no yo mama pa ekosi sen o mama pa na wo ye ne de na opese wo ye na wakwakwuo no ese motoa so ememu a mo hwe mo bowo sikaman bofu ye duru ho sei de odi kan ko bia ya enipa no asojafo no anasa empanifo ekowu ye no ne din de Gideon oduro omo kan tell some ma fa ni soja be pem ne recruitment opening ndra ombe ye press conference that 3 days oman kai Obia mo kwahye akuro mu afo boss mo akwaya aresabia mo atue o magya no mo akoye ni yie mo ankoye akwanya ase mo kase mo mafa quota so be pem ne mo anya bia mo wie ya galamse ni susu amasan so tu ne denden ni wo manyim na yakohyiam akobom paye
maka media mesra Ghana wampani sɛ wantumi amma enipa mu parapara nwɔtwe weewuo no mfaso amaso a medi ne ho ya pa ɔma no ho mɔden ma mfaso mra sɛ owuo so mogya no ma ne nya kwa na galamsey no so betuma di case state of emergency woni kra ne yenya atu o kan yese gold ni sika wo mu ne yensa man no munya sika ni nyina wi a na nsuo sɛi yenua ne sɛi bibi atena ya sɛi wi sika no wo de bɛ no ba wi sika ompo mɔde anwene konkan na munwene ɔman da ache ho mayen ebi a wo de ɔmanyini na mmom ye ne a esusa no ye nso so ye mmɔfra wɔ yase ɔmu susu ɔmo so ba wo de sapa ne atwa to agya wɔ nom Black up na last one na me so no mesre me wo fa se mark yese na onfa video bi nto so ma me seconds ma me sound no na kumase kwan no so na nkwanhia na ekoso me wo fa se baako na ade bi a wo ye na ehu pa wahu maka kire ye Ghana fo ne say o ma no ye ni hwesofo medical candidate because say hwesofo an kamera be ye adwuma loss no enya adwuma meaning say ye ni obi a wo hwe ye nso ye ni hwesofo wo man nim enti wo kwablane a wotim na say wo de wa adwene ye adwuma hwe video ibra ko bana hwe video na ekro no wo de hwe wa hu ade a vox ya wa ye wo kwai wo de obemu say ye friend say track bia in ti ba hwe eni o hwe but this is very serious. Yes, kumase kwan yiso a vox sabe nya ka na enyo nipa na watimu kaka na sabe na adwen nya adwuma hwe cars itu asoma kwablane atumi atiafa ho hwe wo de hwe na hwe long vehicle e ba wo kohia no hwe wo de bra Facebook and YouTube na be hwe bi we say nyankopon na fefe na driver we eye nyamesuro ni ene wodwe ni patika no mu nkwa opani anka wo mu nyina yam because car ya wo kohia ni long vehicle waje kwan ya boso ade anko a mesre ahyenka formo ma ya adwen nya adwuma wo kwan no so moma yemfa ya adwen enya adwuma kwan no so because ekwan ne de asai nanso du ba bi na traffic na che na hwe na wuyi fa ho enkwa enhu ani ma enyi fa ho na ye nyai na ye mo ye ho modern sa at least ye ba nimpa nkwan hia ye danse ye ba pere ye ho se ye kɔ nyanya me na fa afia ko akum ho fa sefui na ne 3 days he ya endra ho machi ba ku si ye fa ni sen Cape Coast ani man kasi ma ya enipa mu tu no mu wuye o ma ka da hospital bi ni mu tiri pai tu yes because the video no you very serious wahu dia and you say na vox cars no ye wo kwan so ebinom enye wo mu nyina enye wo mu nko a ada cars sprinter ni nyina ye because we be overtaking na wo so hu se wanim da ho enie nyame nko a video no na da Facebook so kumnipa wo ka mu nyina nyame nko a ka de ntie besre edu ba bi a monto mo bo ase ekwan ne nyo say yo monto mo bo ase long overtaking ekumnipa bra ko bra me de manu asi kwadro me da ase papa pa kwaso ma amenti o kana wu na pay Chesa o man ne mo nsem ma wo se kwadro sam bi ni buafu pa e to de bia ho wo bedwene ho ana wo hwe ya pressure be fa wo benya pressure you be under pressure na like huntimi nya ho hwe so na like wo brana na wo be bre san se o man no ye problem nyina ne se ye beko esan mu anase ye beko haw mu no na friends so ye heal so ba boni a broken heart ache no ye suban ya no broken heart ne be chi na manasu all right e be do 2-3 days na chese ne ho ato no be se na awotwe na onya boy foforo na okunanim adekura anase suban kura dan edi a e ma asam ne ba ye no emfa no ho enti obewi achire na chese like say an wo say kunanim sa na o man no yakwa akoye se BBC a de hu ya ne sa asam ne sini aka ho asama na ya celebrate na ya heal from it na chese ati akoda na foforo asan ba na ya bekasa chese o man na ye wom no de chese niema e koso no eno video bi ba abonti a military men ni bi chese wo se uniform ni ade ampanimfo ache na wono no like I don't understand onya military onim kwan kra onim hu ma achempo but ni uniform e hye no enya asam ketwa. And then penifo be son say, and if I don't uniform no near day. And then I went to a military platform and I was asking questions saying, "Way no," and I'm so we only military near ye be who say, munye military because one nanti and who maybe. Then I was asking say, na ye no so ye no ma ye nim no so
Yenum na yenim de ekoso no nso ye be ne dai ye to man nim no obi abebo yen ana obi abesisi yen obi ababeji esika all in the name of say wo she uniform ada no konfa no che na ya che nurses bi yes wo munya adwuma wo ho they don't have any licenses am dey adwuma but they are working like wo bedwene ho a wo nte ase o man no wo bia ye de wo pe emre bia ni o man nim a ye adwuma enye se mre ni man nim but the law is not working. Obia monitor obia and a system no a damn pine obia ye de wo pe obia kotre betre asa chese ya adwena te sa no man no sense ya yakoye e die na mpanimfo ye de aboye na inti ye bekasa se ya ma kompo aba ye ya na yesa akoto aba ni yakoye oh we de oh chese are we even sure say you left and right as a country yenim because no one say any name mo man nim say ebekotre na yaka ho asam sa asem panimfo ne nten so mate omontimi moayai wati e kira no abeka say oh oman no yenya ni sei Ghana mampanyi man no Enquiries declare state of emergency wono ne ba state of emergency no ayebo achi bidi yentimi modin ane atimu ekwan nye ensuo nye bibia Enquiries enyina mahoden ye light system chese Hitman, minim de meka bi. Enti wuti wono ma na wayire ho akobom paye na wasenya mi se wo hu mobo as a country. Ada no ye say Achimota Forest ye the tour tax no if you want see the 10 cedi uko ra akobom paye na otwa 10 cedis no awuramu. Eno ano no obi anka ho hwe nothing is going on. Chese bi bia ankoso chese ase ya relax say ase as a country no ase minim de ekoso. Enti ye be sempanimfo ate kana na ye beka ye kana amaka still na ade che be san beka ye be san beka kana na ye beka enti ye ka na ye so mo so munye bibi mfamfa ho maye na oman no bebia ye ka kro no ye nyine o ye ka funu ye ka madam pan wo hwa man bia ye no ye nyine ja wo mo na ne o ma be san ye ho a it's very sad so my Ghana ni wo konkrofo kroso na afa wo koye adwuma ho na we country bia utimi ho say na why then you ask yourself say na adai na amagana yenko a ya chesa yentimi nko yenim da right ntimpani function no momboy okay cause why mama da se kofi fa mic na afa na pay yentie won so o kana one hour joining live on Facebook Henry Tekwamo Aboatin the way about some of these drivers they drive carelessly Herita messenger what ya bana pay kofi wo kana wo mama ntio na fe me ma callers no so e for kana wo mbra me kana wo no pese me ya short bonite na me gina Kofodia Technical University yes yen KTU yen acting rent commissioner Frederick Opoku yen protected that man no yes obadwuma papa yen protected that man obadwuma nanu ya no koye bi wo university see ebi wo akrai or the Kofodia yes or the Kofodia na Hitman 3 in a room and nipa baku tuya 2,770 mobo no window Hitman your kitchen ho kra so asa your kitchen wa ya temu 2 mesre Mike Melin on fanto so man na on boss sound na was in first one ye wia na ya sanko o madware o mudware wo Hitman yentie sound no so this room you have to pass through here before you get here, and then here they are taking 2,770. When I posted the video they said they will arrest me on betting me out to I'm not threatening me say you're betting me out to they now my posty room that the battle shut down here them that the battle shut down here them no window. It was 2,770. No window. You need so you did Jarimpo. You need so you did Jaro. That the no window. When I'm posting here. That when I'm posting here. How much 2,770? You need so to be Jari so concern so be. Me post the video. My man saying it's a man. The video. Yeah. One person you pay 2,770. And then these people pay 2,770. 3 in the room. Me post the video, they were threatening me that I'm going to call police station. So I have to call rent control and then report it. They were threatening me. And then 2. Hitman. I can't say Obe share dan no.
maame no omomfa ne sika ma no no ompedan na waba behu no omoso omomfa ma na age se wakofo obi aba ansa na wo hwe dan we ya 3 in a room a nipa ba ko bi etua a semester 2770 cedis dan we fani ponim na hitman yen ko next one no na yen hwe o madware no na boss sound ne fa ase kan aha na yedun so wo oko ka say ye beka say onye ni papa hwe bibia ade si host aha na yedun so that but so man ko go SD SHS one shoe kadi aha na boys ni nyina edwale wo aha say ana boys ni nyina edwale wo esa say president to crow back and yamasin red control papa na ka so hunya no kata na hwene nti de betena na hwese hunwa aha na boys ni nyina edwale wo aha say ana boys ni nyina edwale wo ansa na aha say that na ukop bebia sebi ye hu ye ne de anye nti mama ye nko ye kwa mo benya kata aha kwa mo bewu Hitman where are this year hostel or Kofodia Technical University KTU at this year hostel to precise yes wait is this a healthy place I was a student now now they make can say hey eya na ye de nyama bi di agro nipa no se ompe o posti video ne free red control a wo se obema ya chena tum nyankopon ye yewura Frederick Kese okay we're closing it down sewa height so kan sewa height so kan okay nyankopon ye ne Kese we're closing it nyina down mom operate ti so mo be ready so mo be operating here any kwanso right mate me da se yama callers ne so emblem mo san say me fa calls ne kakra 0593 406565 0534 050 199 and pay wo kana na won so wo de wadwentre aba and pay wo djumadi so good morning hello good morning I'm on the channel Yamoko nana ya boko ba minti wa no pay Chairman and then me kana me enu pe me try short amagana Chairman Ghana how they make say o man e yan this NPP je ye agiatum so man yan this NPP do mo fa bibia chama le se do me para so free mu abeya e batema chama na be show sumpa wo e kwan so e do na do a chama na o fa ne se ya wo top nu o fa ne se so koto baka na wo chama e tu de principal ni boarding wo de mo koto akado na wo de mo fa kwan so mai keke na street light ya koto light ya idika kwa street light kwa say e do light kwa ma chairman no do first light ma kwa komisi so mai keke yes so why okay o man do mo fa ya jet so man ya do mo fa do mu ni yes so why yo ya sumpe ni so do ni me sumi chairman hu ani mo na di sa na tele sa packet kwa kwa so e tribu se tigana habo kakrakai tama kakrakai e tu ne bebi nya kapa kapa tele zende do amoko pa kapa ko lolo kwa so sa mo sa pa ko kwa so na wo bese me pata na ko wura ka sia chama se ni pewu chama tigana ndi on penifo Ghana hapa mo ye so on penifo Ghana nana ya me da say good morning sir Gideon very much Sante 10 seconds ma minti o na mi jire di DLFM me pa cho bebre ye man ye to aba man di pa ba ko pe on no ye nyina mampani na so Efi Medina ekwa buri eye 14 cities ebo enye ebompo sese eniba bi so ahye omo amra a omoji 8 cities adesa omoji 20 cities a enimra biemu ache enti enye obi asete so hwe sade no yesisi enipa bi Obia yenya na ho pe ono te wo ma rese mu enkoso na wo ma rese okay Gideon ya da say good morning Benya wajibia mu Asante zongo ma minti o kana quick one ayo mbacho bate amini kwa akra kwante boy kumasi akra kwante bon ile de bia da mi ngoko kurodu ho na me firi ti ya me fa kwan so pa mi se o ma pani jo mama se ani die mwara otimi ye atibie eba nkoko ediere mame bo na baswa ani diem akra kwante bo kumasi robi mi serwara dia kanu omo modia no wie na de ebo di ya nam so ebo di sai
ne pɛ so ɔbaa mmienu soɔ no ɛne watumi ayɛ akɔsi right asante zongo yɛ daase good morning good morning brako brana apo me me ba cho me ho ye fra o sen kana wuma mitio quick one ma mitio brako nyame hia wo na adwuma papa mu ya magana brako brana meso so aka pass of 50 ARS airborne bojo ya traffic light nye etuma street light nye etuma brako brana unam hot send go pe ya beji phone na film wo pa cho un be hwe mai you mate me da say good morning morning ba cho fra o sen me de George me ka say fi oduma you ma mitio na pay but so papa bi wo ho fi o sorti amamole na me ka asem bi kire no efi odumase junction eba odumase opokwase odumase market ho no enso na dan bridge kese bi bridge wo ho no na amana da bridge no ho didi ba kwan obi ayo overtaking park ewemu anu ano no ntimi sre no oso tiamomole on nanti na daro mane na adwuma power ye no nkofwe no ma authority ntimi da waswai jina so Mr. George. Yes sir. Yeah, what number no what the my badasa my mixing number nti farmer producer na farmer no back na me pon me fro na ye share na me nkofwe why. Yo. Enti jina so Kofi check man is here na on pick okay so good morning brother me pa cho your final call ma meet you no pay yo Mr. Yankudi o Amanito Chapo village brother me pa cho the kanyu no me ekoma MPP for anwa chanibi eka bibi se nkofo omawi nkwasiwu ayane kure pese omawu nipe 8 ewu na ayenra na ye afi think Omazda na kiye kawo na MPP akofa gate for me ye demonstrating against say ya chiwo Mr. Nyako hold on what's your makofa dan get to for and mo go hold on Debbie Mr. Nyako I don't agree with you unu hold on besro Mate me da say yemfanisi very final one the Francis Sanso Mario J Nebre good morning what too bad FNC yen to me emfa calls ni bi mesa sende ya de bre ana edi dwuma no koso hima ye ko o final words na fe no yen hwet na yen sorry so koso hima be fa mic no na fe no ya koso hima ma meet you ya da yami ase sende ye weekend nti ye ko no so de na ye ko efutuo na ye de be mampanimfo ene kasakire efutuo de obetu na se nipa ne be fa no ne asem no enti ye ntimi nsesan ya no de ye kan ne se oman no ye hia nkoso ye hia eniema bi be ma oman ne ye hu se ye ko yanim oman bia nkan kro ejina mpanimfo ene mu mabunu na asa ye no oman no emu nipa na ye ready ba mpanimfo no ye ready sa na memi hu no enti no ye be sempanimfo so munye ready ma ye no muntimi emboa ye yakwan afei eniema be hia oman no ye sikasem bi wo no ma na ye basa bi ye sempanimfo so munye ma ye na oman no ye ntimi mu dimpa na ameka se we ba wa ma ye hwe we ba ya wa ma ye enye ye fese ye bekasa enti ye sempanimfo se omumo ho modern na omuntumi nya bibi mo oman Ghana ye ndachi yo mateme da say Mamitio, okay, so Mamitio Kwajo. Yeah, black or Brian native ase, son of Pomoka ye ho. Na the Akanin and Penifuntie, na Mutu Hana Moma and Ghana and Fanatoma Penfra. Na I would have had a monitor na men source so me offer say Mike, share me de we be mount, me offer say for no, a binum gusua tetena. And to a happy birthday to Mrs. Regina Akofa, a year a couple. Mrs. Omeka is Regina. Basana do wana kanwa so Mrs. Regina Akofa Akapu when we NDC constituency woman organizer hopeful ewo Upper West Akem constituency ewo Adeso Eastern region na twede ampo yankopon e de afe baako aka amfe ho enti we efriwa wo boss and efin so wo branch executive kirem say twede ampo yankopon de afe baako aka amfe ho na wonya okese normal wani suade hunu nyina mre mu no mpegya mfra adomo enko adomo so happy birthday to you, Mrs. Regina Akofa Akapo. One way NDC constituency women organizer hopeful ewo Upper West Akem constituency adeso. Ya Michelle Opino awodano. Onye no sronko.
ne kwakura mu ne kwade ama me wo fa ase ne dindi Honorable Paul Kwasi eye Amaboy na oye presiding member edema ahafo ano Southwest na Barbara Kranten osi enemu awa sentiment emu kirem se ne boss pen ntene Nyankopon de afi ba ko aka ne mfia wonya ne kesi ompeje ne mfia adum ne kwatenten ena omfa endom so happy birthday to you me wo fa ase udindi Honorable Paul Kwasi Amaboy ya minhira opi no awoda no wonya ne soronko we ye presiding member edema ahafo ano Southwest ya minhira opi no awoda no wonya ne soronko kra yo mate me da so kwadwo Kofi yakọ Hitman mi say uni bre ba o de mame be 30 seconds pe because then ma hweda jalabia Hitman 30 seconds pe enu asem to me asem kese to me fufuo ro odi mi fufuo bre me na fufuo ya je efu ni se ma bo na pai ama fufuo ne nkwan ya wo fufuo no nyina hwiegu sisi afufuo na bantipe asem to me enu ano Hitman me tie nyina me ra ho nti mesrew Kofi se obetimi ana pa tete Kofi ana mini bra esem won ma na mekeka mesrew enu asem to me na Kofi asem to say enu asem to me fufu a me fufu bra di me fufu bra me na efiri ni nsem abo ama fufu no bo na pai nkwan egu hu nyina nkrakra nkwan foforo ama fufu na nkwan foforo Kofi minute time for me see Hitman o de me dinchi akese landing opo landing Kofi me da se papa abusuya well let me say happy birthday and confirm wudin at the ama yeboa happy birthday and come out ama yeboa so the first one Okocha first one so happy birthday and come out ama yeboa wo ye nurse ni e wo Kolobu Teaching Hospital wo Children's Theatre ho ana ama yeboa wo ene your birthday so happy birthday and come out ama yeboa ene your woda Nyankopon hra wonye okese papa wo ye nurse ni wo Kolobu Children's Health Theatre and I said Children's Theatre eho and I was so ama yeboa yema happy birthday now once again so no happy birthday and come out Nana Mafusuya yensemchoni ye broadcaster and I pay Mr. Say on so no yema happy birthday so happy birthday and come out Nana Mafusuya Her Excellency it's your birthday today happy birthday and confirm Nyankopon hra Nanama na fi Nyankopon enya okase papa so happy birthday to you Nana Mafusuya Her Excellency eno eya wawoda happy birthday efree Anidaso Wɔhɔ mu bia team no yema happy birthday ebra so time aso we got to go. Well, thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest. You still know when to say goodbye. As I can see, I'm executive producer and Shaba Kojo Sami B, DJ Mario. Uncle Swahima, Mike yourself, Okocha, Melon, Fura. Yoko social media and so Kofi Taylor. This my Kedusa. And it's me now. I'm a Hitman. Enjoy your weekend. And when you say a prayer, say one for me too. And then staff of DLFM 106.9. Good morning and enjoy the rest of our programs. Make call.